Anidaso Wɔhɔ, yeah. It's a brand new day and it's time to rise and shine. Tune in to the breakfast show live on DLFM. Anidaso Wɔhɔ, yeah.
free, Ninaremo, it's in Metonum, way na Yedebia. Sabehania, why am I no papa, Mika, Eje Manawasia, Dada Namayo, Tiapo. I sent it to me, Nayamisa, Mino Madropo, Mimu, Opera, Hania Mani, Namini Auto, my six name. And I'm not also, but me free, Ninaremo. Eti metonyo meina Yedebia. Me wa kasi everyone, me wa dance everybody. Eti amenyina, o meseni radia ya mame. Me wa kasi everyone, me wa dance everybody. Eti amenyina, o meseni radia ya mame. DLFM. It's a singing on Berry, Radia, Mammy. Your top for no shay, no, Nina, I equa. Et to my warrior, went to couldn't I am a dear. The one some man, it's a metonum. No question, somebody say, Yedebia. Bebena, Chidian Point, Uncle Pong. Me wa dance every Besaya Domino. And then you so. What the Achavinum Yunuka. Checking time from the studio. It's only 19 minutes past 6. I welcome you on board. This is DLFM 106.9. Your number one radio station in town. In fact, I could pay my bayama on Swate. And a permanent who are dancing to be deeper. Kaka chire wodo amenyi na mahede twidi ampo yankopon ya maye if is a beman na waye bi pa amenyi na mo metie ni radia ya mame me waka na watwi mo from day one twidi ampo yankopon atonsu pagunu menu mienu so wahwe enso aboye ho ban radia ya mame na musura te carbon ya kaya ya e datum bi me wada tano pemenu mienu ti ase e chaden so na watwi mo we she pina na koso udu ade kiremo e won kokwa tibie kwante po no so a e kwa hyiesi ye edi pa pole nso omo nyina hwero mo kwa awura fi Cape Coast highway ni so a Dr. Jema Kofrobo senior lecturer at the University of Cape Coast. Anyone who teaching assistant. The office asma. The Queen Quanshashro Munkwa. The love Wakwa Bawakwa Chiri. Wakwa Miami. Nazo Chilian Poyankopon. When Yawa, a yatom. One tenant and one of my friends are so chrono. And Moblon Abasaka Siena. And what's an amount of pay. Media Wutie. Anidaso Obia. And then Pabona Sutreme, Nanso and the Meshe. DJ Hitman, the Tremaman on a pay Binteno, or Penachika Cra. A damage so your offer. Or say the other one at Nhyiraba Kwadwo Sammy. I am Enquiries did you mediate DJ Zikibi. Bobby Chidon Fiano, we say. Or the men on Facebook and also as well as YouTube. I'm out to make kind of pay. That's not Bismarck man busy. Oh, if you had more. And check.
better than Kaujumadi so. Can I pay me no or dance ye? Say, Uncle Pine be pa. Somebody compliment about one on Crondy. Anyone about better than Bessin Kunya. I bet you oh my Ghana can't grow. Ye dear home. The Menumia no ya Ghana back anymore. And on command by Bessie Pono. Ye Bobo one pay. Taxi drivers here Chachiamo. Your time for no shay. Trot drivers here Chachiamo. VIP 4, VVIP, Express 4 no. Chachiamo no pay. I am a dear. It's in Metonium. Ain't you be on my trofane the amount? But me can say we are live on Facebook as well as YouTube. The two banner Jumadi no. Wo comment you na wa share. They can't fast than bra. And then go pon yama wo. Oba na wa kan entiemu. Mesra nya fi na be church adofo. Yes the yankopon yama wo. The two ba me chia we me ngintum. Wo de oba yankopon yama no. When we aka say thank you Jesus. Amen na kwa why. Watch 30 seconds. That may you know Nyan Swaba. Ya fina bet ya adofo. Me say ya seda. Uba boni tell na ko. No Nyan su mongramu. Ana patience yankopon wa hwe mabo pa yemfa ni sei. Oya no go fonti nsama wakabia. Ebemu. Hinyame yo mo brown fuwa. Hinyame yo mo mweni. Onyame die oya no go fonti nsama wakabia. Ebemu. Yani ya krono anopen kwanhye sema me de ma wonie yembebre yesuro say you better take a risk in life bibia pese oye bia no tenen so sa wan hyase a untumi nwie o anamo bia pese wutuo bibia pese oye no sa wan hyase a enya de abewie intenemo bia pese wutuo brana pese obodu akire no mesre wa no pay. So one shall say, there's no way so to me I get it to the top. And it shall be a say. And a pay shall be a say. And the Enquires mamma de ma war. Baby, yes, ro. And I'm a quena, ya. And I'm a quena, some far. But off way. If you are afraid to take risks, you will never succeed in life. So who's to say? Obey bibi. They are cast away and ye. Who's to see a best road there? And ya dear to me, was as is with that. For modern I shall be a sene. About modern shots, yeah. Crank. We do one more. And a pair of money them 05340 5019 and 059340 6565. Medical catcher and Yan Chiasem. Oba fast than a bra. Facebook no I DLFM 106.9. Answer the WhatsApp and manage with them 0593 40 6565. Therefore, for Dikan. Good morning. Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Sir, kwa dia time come to 11 and pom design. Amiado mo ya na also. Amiado met ya poma sedan in 30 seconds. Ede nyame ase. So ahwe me so. Ene mabushia. Ede nyame ase so ahwe me sorry for so. Ede nyame ase so ahwe me so for penny so. Ede nyame ase so ahwe kan dia compre ko Japan so. Ewo Yesu dimu. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Dixon Bada Droba Achimari Crew champion may you ano pay. Ana pay me da wase. Ana pay Kediampon Basa ya dom nyanko pabo mo banga na menkwa ka ta fon kwa metena me sa peje ne mu ka tele se. Eda wase. Na se mewi asman e no manga na o man pen na abo afunu mi nyina. Eda na se e ma TFM ko fara by na adwuma ya fra hitman Sammy B mu nyina waka. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Nhyiraba. Senior Udin we be akasafre. Medin di okocha mekasa fizongolo na Accra. Ana pay ma sedan ko senior. Yo. Ebeda asafu Yehowa ase. The bambo ni na umo bro ni na brinti. Ene wa ma selection akaye. Yekoda itsufu na wanyani yeso crachas fo moje di mu afrisane a. Na tekabada bodwumu a ma sedane ayi eni edemano. Ahwe me ne me yire ne me ma ne mebusuan so ya tiatika boni bia ye kan say onkoso no oman bambo no entumi ye ontutu ya na mosi ye be o haw ne sani amane ne akwachia de onpenguma ye na bribia etumi de na se
ya yi amano na dupti amen. Amen. Good morning. Good morning. Nhyiraba ni baby a okase fi antima gini. Me patron. Oh, awo me anope Macedon nko. Yo, anope de ase da be moto ase fu Nyankopon wa. Ye da ye sorry ne basa kesi akura ye mu. No kwasem. Wabɔ me ne mabusua nyina ho ban. Wabɔ mo nso DLFM mabusua kese, wabɔ mo nyina ho ban. Ye nte atenka bɔne bia. Oman Ghana emu mofra, emu youth, emu mpanifo. Wabɔ bibia ho ban a na ya seda ne ayeyi ne de moto ase fu Nyankopon. Anope nso e sorry ye no. The basa kesi na kura ye mu. Wabi ne han fefe ne de ato ye so. Enframa ye hu me ya nto ye ntua de a na ya sedan kuto wo ne nyame nya adwuma bye. Bye. Good morning, Medofo. Good morning, sir. Ye, wo fa ya oni eteshi. Fire station. Papa ne pom design. Nyame adom ye ho yi. Anope Macedon nko. Yeah, ye de nyame ase so ama de tabi a chen. Baby bia hitman na biara ewrade nka no. Amen. Ye de se ewrade ne se ye de bia no pay you on fa enko. No fe emraso. Amen. Good morning. Good morning, Papa. Senior, would you know Biaka free? Daleta. Oh, great. We are fit. Man, pom design. Oh, Daleta, Nyamia Dumo, whom a mobile and then so. Yeah, then I say pay faster than my Yankopon. Yo, Daleta, and run him and run of family for a car for Juma. We do feel me and me, my tardy die. And then so, me die and so, and net Basabina, a yanami. And ya lam ne yanimiu. Dabi. Obi beda soreno na ne sisi atia na ne nan na obi nya stroke wo mpaso nanso odumfo no ne mobrohu ne na adumti bitimi kasa ofa senior tete o se wote e ka ne sen Pokuase sure from Pokuase to Mo station ofa ka o abrindo ina wo krompo ina de wo koba o enya ban bi e da won sa na e da wasene o dabi eye papa na wosoro no na adom ne bogburu hunu di sa metiase a hanama akonyim o se metiase a na ye nyame adom eye pe no pe enti na metiase me dana isranka nyame din amen. Amen. Good morning. Good morning. Dr. Manchempuna Suhum senior no pay fast da manyan kopon enko. Suhum ayeboko na anopayisu adom ani boburusi ankame se me fata nyame anya ne me ne me yere me ne me ma yetim komo payi na oman Ghana eti mentwempo na menka na tactically no ayaseda ana me ma otwedi ampo Nyankopon a no kwasem ohwe me no so a oma ye ho emmasem ma me na nyame ase empama me sofo pani Pastor Emmanuel Ayitivi eye Pentecost sofo a ono no ye district pastor e wo Suhum ana Patrick Esiedu eso eye Pentecost sofo a ono no ye area head e wo Suhum anopai be da nyame ase kese pa edi mo ye pa man twempna ne makasa no enwa bebre background na no Nyankopon eye twuma no pai. Amen. Good morning. William Wajio Asante Zango na pom design. also hina tafi hu na dawruma matun kai die bibi aye boko Me yenti wa no pay senior. Yo batima be duru ba bi ambepe manu aduane asafi o ye bio Papa me yire me ma me nananom ye hu han kesi anopai na ni ameka ne sei also hina tafi hu yi abode nyina ewura yi Ghana bofo pay asidada ye yie enka odi dari da nyina anopai. Amen. Good morning. Good morning, Ofa. Pacha from to say. Ya me adom me ho ye ohema na nie. Me pacha fa me Sandra, me free tema free. Sister Sandra tema free zone and pay Macedon nko. Ofenda no place then na hope ase. And then the chat for our bosume oforisumu. Na hope ase me me busua so waba ye ho ban. Wa ma ye ho amba sem na na duesa beto ya. Na ya seda nko an na no pay ye de be ma no. Me da na me ase de ma ya ma me odobroni one ne mba ene na busua.
Nyankopɔn enkoso anhwe mo so no mo ombo mo ho ban me sada nyame ase ede meduma efo we DLFM mu nyina mo nkwa ene mabrabo efia sugar baby Obia me da nyame ase ede ma no me sada nyame ase ede ma etiefu ete DLFM ene DL fan clubs ahodo ni na me da nyame ase de ma obi bia nkwa ma Cassandra me da nyame ase de ma nkwa yete wonka chepa Nyankopɔn ka ho baby bia Obia mama Cassandra na me nka ho Wafa mo na me neju. Oh, ne Nyankopon and na me mfa say good morning. Good morning, Sammy B. Oh, we wafa say dole ya jewa eje Christian Village achemwata no peme ntiu. Pacha want to say. Ya mpo Nyankopon adometi apo. Ye do bo adiasi. Anope de me de radiasi. Se wa hwe me so ma de pachi mi. Mini me musia fo. Ene so ye me krada. Sammy B me sound de radiasi e de amount. Onbo mu ban. DLFM, amen. Good morning. Good morning, Papa. Yeah, Mrs. Minta. Me basta me. Mesa Sammy B. Mama. Anope bibi aboko. Ya me adum bibi a hye. De radias ne ne waye yi. Anope me ni me fiefo. Boni bia nka ye nti asam ne sa sedanka ne obo so ni asase. Ye hwa so pa ma me ni me fiefo na anope. Ena ya mo chiri de yo. Ebi mu yi bi tu kwan, ebi mu yi ko efi na akwesi ochina. Enya asam keche na so ye me so de. Erade de achemi me na anope te chema da boju moje di me mu afusani a. Masam ne sa seda nka ne din. Then as my DLFM ebusia kesi amwache wo ho nyina me wafa kwabra me bia wo bia papa ya me onka wo ho erade nti na nim nchi obi bia na no pei wa sori okope na no aduane onka no ewe Yesu dim royal fans baby am wo bia erade nti na nim nchi dem ewe Yesu dim amen amen me family valley vana kwara me fa frefo dwumadie na fancy good morning. Yes sir, good morning. Hey Gideon Belma Sante na pom design nyame adom ano pay masidane nko yo register kakraka na amazan nyina di wombi no ye kati asefo a yensuso ene ye ka wombi e ma se kesen ka wadi din wona dum ni mo bru kese odi adoyen ama ne han ye pie so odi acha ye dia enana mu bia ye betu ye ne ye mampani Ghana hemfo atitrufo wo man Enquires penifo nyina so DLFM ne ototo anoma ne na krantimi nshi yinyinara ofa na asini ye kron ewo ni din mu na do ne mo buru mu kese ensa denti amen wo ne Nyankopon entina dia frefo adwumadie ne nyina si o fra nya dia metimi afabio bacha me pa ano pe bebia benu ana basa besia no na twede yempo Yankopon wo yentem we every delayed cha skojofosu idate Lumba Channel so so about exactly 6:40 be what fast Pace Mark man bize ba betra se no what the dear passport the sheshe dear no about be small and then come up pin and the guap no so right after the sports the kuanka tambo so dwumadie no ba be small and what you know and small do ekwaso o man Ghanaian yes I what here yes a pound to mama hu de ekwane de ba no e betena se de nkomo kwaso ana metena Oh
Oh, until be war, until be war, and for the answer, be war. And my every is on board. Until be war, and for the answer, be war. And my every is on board. We shall need Niniva, and yo. Sammy say, Yada was a peniza, Pempensa with the Adro. And a pemika will say, Lumba and Supa, as yesterday. You saw about Montana Ghana from Fanny Agrocra, and the Messero, the Medibia would be here soon, but you know, Lumba and Supa, and the MP to Papa Messma Hono, and sudden shame with Yahuduina. Birthday parties, maybe a wedding being a basso. Name means ceremony being a baswa. Nina Lumba to pass that say. Bebo with my best muscle pa. What does that make us a shop? You may be offended, yeah. That's the even post a word you may be credit, dear. Lumba's Papa Wapa. Or Macatico to be, and for Gumenche, the K. Benyan Yatawa. Yes, so Guma who do me, you know, you was such at one. You can say pure water, and yes, answer about so one. I corner pa. A yaketa was saying to do it without. For Luman Penva, a Luman's pumping for my true face. 0549 889 685. 0549 889 685 and 0549
436 616. Then we money come on. I'm same. Maybe I would walk you pensu be abenya bi. Na betu dwade ama o. Pensu de me wo fa say Bismarck man busy what na say. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. And pay me what for say Bismarck man busy what na say. Na say de woni no nya tena say dia edika no ya wo fa say afi we nka ni kire mi say Ghana World Cup on the odem ye we wa betumi ahye go ball where then mashe of course rokra mashe me headi me Ronaldo me forehead go You beat them. Yes. You have to see Lord. I want to just Mr. Kasante, Mr. Badai, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante, watch your money, Mr. Kasante, hey, Borike! Hello, my name is Anidaso Wɔhɔ. Listening to DL Power Sports. Me wo fa say Bismarck man busy atena say. Me kwa ne chairman akwaba. Bismarck. Ofa Nhyiraba. Nempom design. Yesu adome ho odin pa. Ye de Yankopon ase, ye de Yankopon ase. Oh, metiapo pa bibia eboko. Na endro dan so say dem kan ye na o. Say wo kan. Say. Oh, na dey. Say endro me ka kire say Champions League no. There's no way say. Atrefo no betumi ahye Arsenal. No dear, yes. And ACE. Some tell us mo best e be draw. Yes. And ejeta me wa. Draw. Say na no so me ka kire mo. Say PSG, no matter what the situation may be. Obeshe Bayern Munich. Wanya ne sana. Yes. If you of wajimi edi. But so Paris be qualify. Oh yes. Any maka. Arsenal so be qualify over tele. Sanity. Ana next week. Who is saying? Me no nyadwen. Sir. Me hunu say Bayern be qualify. Yes. And trend so Arsenal so. And they likely say Arsenal betime qualify. Likely. Me dey me see super. Say PSG. You be kwa kwajire me won fasefo no. Akwatwa for. Oh na den. PSG ko na ye ko ne Arsenal for na ye ko Arsenal ma brepa Champions League ko final Arsenal be kada mi hunti ne bia na afi bia betumi aye way back 2006 ache pa Ghana ye first time they call World Cup and Arsenal for no ko bi e mu ya o e dey first afi senche ne be sia because league ne dey mfa so Premiership league ne dey nya dey be and ye City be jinjino so we say dey tie senior ebra no kod ma nya na kajagum na right abusia anopai me mo ache mo akwa kwan sonkoso kremra dia 106.9 mega so amra so agudie mu nsem papa e friend say we no me pa cho dia Power Sports dumedie no je de ofa di kan so mo kasafidi kese so anopai dia wo timi nyina e wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bika sa no po no so timi alezi mo ba fa kunya kese no ense timi adi dumedie chia me asojua me godfather Mr. Aitma dumedie mintino anopo no so timi alezi me mama tra dumedie so anopa un se to dumedie so Facebook ana sempo no ade kan say YouTube dia capital D capital 106.9 images audio videos audio empokra any ade kan say reactions audio nyina no when say so kan ketasi abrantia your friend say Michael so coacher one ne boss opania your friend say DJ Ziggy Ozigi wa be anopa dia masa en chenchene kese asifia no enti anopa dumedie adi nyina no ya dedicated am opania friend say Jordako one ASCO adema Jaskins band meno kasa dodo na so friend Okao manya ne tie say Okao na obeta touch down en so fidi kese mu ana Okao ade kan say ne convoy nko a Okao ba ne ma dina nim nko na masa e chenkwe Okao asifom brutal no paidie chesa nwade chenchireche ana Okao so atimi asifom ama boys a yenso ya di dwumadie no en so asomodi no e ya besima kadu sai wo from me man bi say ana pass da PSA en koma Lumba supoma dama
a yɛatena se agodie mu nsɛm yɛde som na ɛsɛ nsa so atumi atɔ dwuma no so yɛhyɛ ase a as usual fly number DL 1069 microphone cross so amanane nkɔmɔ later si nyina no yɛde gu na ɛsɛ nsa so atumi atɔ dwuma no so na nora mepaatɔ big game no ɛnso ɛtɔdwa ɛwɔ Riyadh Wanda Metropolitano na we no ɛyɛ adeɛ ka nsɛmpo no mepaatɔ UEFA Champions League second adeɛ ka nsɛmpo no mepaatɔ semi-final second game na club ɛfrɛ sɛ Atletico Madrid ɛtrɛ feto ne nsa frɛ club a yɛfrɛ sɛ Arsenal after 90 minutes of gameplay no na ɛsɛ game no nso atumi ayɛnte 1-1 me no kasa aberanteɛ frɛ sɛ Victor Jokeres ɛne nya first goal saa game no mu saa goal no ɛnso ɛtɔdwa 44 minutes mepaatɔ penalty a ɛno nso tumi ba na aberanteɛ mede no nkɔmmɔ ɛyɛ Victor Jokeres so tumi convert goal no ɛnso atumi de ma Arsenal ne Ghana team no yɛde nkɔmmɔ dodo no asosom second half no mu no aberanteɛ frɛ sɛ Julian Alvarez ɛnso atumi teka no ɛde ma Atletico Madrid on the 56 minutes saa goal no nso na adeɛ ka nsɛpo no mepaatɔ penalty ɛna ɔno nso tumi convert ya ɛno a game no nso tumi ɛde 1-1 ɛde nkɔmmɔ no dodo no nso som adwuma de sɛ bibi bia nso atumi akɔnka na wokɔpiem ɛnso Atletico Madrid abakɔ sɛmu a ɛnɛ upe player UEFA Champions League single season wɔn nso atumi ahyɛ 10 goals a ɛyɛ aberanteɛ frɛ sɛ Julian Alvarez Argentina ni di hyewe wɔn na ɛnura n'asɛmpo no adeɛ ka nsɛmpo ɛnura no saa goal a onya ɛnso tia club ɛfrɛ sɛ Arsenal no ɛnam so bi wɔnya 10 goals ntumi ni de mino kasa deɛ wokɔpiem Atletico Madrid club nima upe player in a single season wɔbɔ UEFA Champions League no ɔhyɛ 10 goals no ɛyɛ aberanteɛ frɛ sɛ Julian Alvarez ɛno so ɛyɛ nkɔmɔ akrɛfi ɔbɛde nyina no ɛnso asum dwuma de so panina yɛfrɛ sɛ Mikel Arteta head coach no ɛde ma club ɛfrɛ sɛ Arsenal de Ghana so adi kɔmɔ wɔse ɛnura 2 penalties akɔma mepaatɔ Arsenal team no ɛnso ɛne club ɛfrɛ sɛ Atletico Madrid no wɔse sɛnka English Premier League saa adeɛ ka nsɛpo no mepaatɔ 2 penalties a wɔpani ɛfrɛ sɛ Danny McKelly ɛnso agye wɔ saa game nim no anka EPL ankɔmu timi nkyɛ ɛsiane sɛ masa EPL ne deɛ wɔn nkoa ne gyanjuma wɔn deɛ mpɛmpi no ɛno nso yɛ nkɔmɔ pani ɛfrɛ sɛ Mikel Arteta ɛnso yɛ head coach ma Arsenal team no wɔkɔdi yɛde nkɔmɔ dodo no so ɛsom na bɛka is at some point in time wini ma aberanteɛ friends Ebereche Eze ɔba game ni mu na aberanteɛ friends David Hanko ɛnso ekotia no ɛwɔ 18-yard box mi anam so bi ana ɔpɛni friends Danny McKelly ɛnso etimi agye penalty ɛde ma club a yɛ friends Arsenal na VAR fo no ana etimi fro ɔpɛni friends Danny McKelly wɔn ɛyɛ center referee no a ɛwɔ saa game kyerɛkyerɛ no ana ɔsɛ saa ball no ɛnyɛ penalty ntia no pai wo join show no live on Facebook a DJ Ziggy B Ozigi Wozigi Obi Ozigi shot ɔpɛni wɛ nkwa no ɔbɔ nyame nkwada so ne wɔmunya kwenya so mu kɔ US ɔmo nkɔ wɔde images how do any nyina so gu adeɛ kan sɛ Facebook sanso a ana mpatro YouTube ne so na sɛ onsanso atimi akabinanti en kɔma yɛ di no ana yɛ so Ziggy so de ato dwumadie so ana sɛ mpo YouTube ne so a onsanso timi kabi enti sa incident wei ana sɛ ɔpani na friend sɛ Danny McKelly enso kɔli sɛ penalty anam so bi ana mpatro VAR fo no enso friend sɛ ɔmɛhwɛ incident ni ye esanse na contact no ɛyɛ fibo kyɛ sɛ Danny Anko ana sɛ po no abrante friend sɛ David Anko wentia adeɛ kan sɛ ana sɛ po no wɔpani friend sɛ Ebereche Eze enti me patro sa decision no ɔmo so overturning na ɛno nso no ɛnom so bi ana abrante friend sɛ Victor Jokeres enso so akodi nkɔmɔ sɛ saa bɔ no na ɛyɛ penalty aba ne sɛ ana ne ɔsa akɔ ɔpani friend sɛ Danny McKelly so no ɛkɔhwɛ saa VAR no na for overturning saa decision no so ɛyɛ nkɔmɔ pani na ana sa brante friend sɛ po no me patro Victor Jokeres enso akodi edi nkɔmɔ no dodo na so so dwuma de sɛ onsan so atumi atɔ dwuma de so na me no ka sɛ enra this season na sɛ po no ukopiem ɛwɔ UEFA Champions League abakɔ sɛ mu dia unim sɛ uyi Manchester United free one wɔn boy UEFA Champions League 22 short ɛkɔ ɔmo so a ɛnura Arsenal team no ana sɛ ɔmo so atimi a recording most number of shot a wɔn so atimi akɔ ɔmo so ɛyɛ 18 shot ana club friends Atletico Madrid so no ɛnso atimi bɔ tia club friends Arsenal eti no the likes of Antoine Griezmann no Ademola Lookman mo Sanso na Julian Alvarez mo masa wɔn di Arsenal defenders ne mpabro shot to pa Poli 18 atimi kɔ Arsenal team ne so ɛno so yɛ nkɔmɔ akɛ fi obedi nyina no henso asum dwuma de sese wonsanso atimi ato dwuma de na ba kai Tuesday big game ni tutoja e wo Parc des Princes the time aban we no eye Paris Saint-Germain so trafie eto ne nsa frɛ club friend se Bayern Munich unim se game ni and 5-4 in favor of Paris Saint-Germain na me no kasa ide ukopiem henso UEFA Champions League abako semu a se ye bo semi final na ya recording number of goals do na eye sa game anano at Tuesday toja henso Parc des Princes the time me patro Paris Saint-Germain trafie e se kanini
metia Bayern na mpacho Bayern mo ne team no enso atimi team 90 no ana sempo down water sa dwuma de na toja no eno nso enkoma ka fi obadi nyina no enso so na be kai sa brantia your friends are Ashraf Hakimi si akan enso de ma Paris Saint-Germain team no me pacho na no da Tuesday na me kan wo be kai sa Paris Saint-Germain team no enso ne Bayern Edwin Dam so no abrantia April enra me pacho watimi undergo ade kan set test na report eba and he say nurse ade kan set leg no ekopie men so German Allianz Arena me pacho Bayern etrafie atune nsanso Africa club friends sepono me pacho Paris Saint-Germain no report amenseka and say brantia your friends are Ashraf Hakimi so no wantimi enjema nsi akan and I say on dijuma former Paris Saint-Germain team na no so eya report free obadi nyina no enso asuma no pa odwumade so na say on sanso atimi atodwumade na news no enso enya Bayern na brantia no Ashraf Hakimi enso ko ni Instagram and no so ana okọ posti picture wenti wadafoma chese ba bia ye ble ba bia ye zoom aye kumo plans na hyagu dreams ni so hyagu senei anka opese ohwe ni muso be ko Allianz Arena na wakobatia club friends ban no me patro sa dream no hyagu eye over edema brand friends Ashraf Hakimi esanse wa picking injury hamstring ana meti sa brand no ne nsanso atimi aka posti picture we ana try did it once doing it again it one we brother Bani saying at this time on WhatsApp and also your bad news and also for Brantia your friends are Ashraf Hakimi aswepa jadi nyina so sumo dwene so na Michael Sobabwame na wa mame Atletico Madrid me patro club no omo president Penina your friends Enrique Cerezo and I said Cerezo wapani we akwadi nkomo wase na yebusanze popani say is a football o sha o per game me patron pepi no goes no eflu anasepo o per game a chese ene both side ni na o me caution ade say kan say me patron caution say Obia betime defend ye na goes do na antime pema no so no wo hwebo a ofilisen campaign no anka goes ni betime adodo na enti anon busanze na da enti na o team omo bobo omo ntimi nhye goes no say no eno enti na da ne da person ne Barca Association say Atletico Madrid so no Asia club friends say Barca and pempro mutimi sha mogos ano so nkomo pani friends sempo no me patro Enrique Zeredo Cerezo why club president Edema Atletico Madrid team no enso akwadi adi nyina no enso asumo dwumade so no panina and I say when your brand friends say Jeremy Topku wono Asia kan ni Manchester City team no wakwadi nkomo o say this season and is a Man City betimi at league na and say omo remaining number of games aka no wo mutimi winning nyina no so nkoma brand friend say Jeremy Doku wonu sia kan dem Man City team no enso akwadi ade nkoma no me patro dodo na so sumo dwumade so na say won sanso atimi atodwumade na report amete every Barca catching say brand na your friend say Rafinha say why back wa join the team no and they were training na ntia meeting say 3 Saudi Arabia clubs bi enso so etimi monitor brand no say this season betimi abomad na so so etimi abefa no enso akopie mo Saudi Pro League nim reporter meeting say last season when him say club friends Al Nassr wapani friends say Yoye Jesus no wano manager enso dem Al Nassr team no wano so add 90 million euros na buy say Barca for 1 year nanka brand friends say Rafinha no wo me pm enso Saudi Pro League club your friends Al Nassr ni nyina na brand we enso timi ten say offer ne down and they was so committed to Barca team no and also nkoma akafia ba di nyina no enso asumo dwumade se won sanso timi atodwumade na brand your friends say Yao Cancelo Asia kan edema Barca team no me no kasa unim say nei why obo on loan ono ne mother club and kasa Al Hilal me no kasa wo mo jujuma enso Saudi Pro League nim and tia meeting say Al Hilal for ne say nei say Barca pese player no wo mo timi emaki deal ne say permanent e was say swap Barca player ba ko ebeba Al Hilal na so mo discuss akra kan na say abrantie friend say Yao Cancelo so no etimi atra Barca club and so nkoma akafia ba di nyina no enso asumu djumade na bibia enso so etimi akoka na panna your friend say you say Mourinho akwadi nkomo wasi World Cup or hwe animu say Brazil na betimi age esan say a team with Ancelotti no empempi big team pa enti bibia so didam edema minor friend say Brazil no enso nkoma panna friend say you say Mourinho so no akwadi adi nyina no enso asum na brantia your friend say pono me pacho Mikael Daudi kan say Mudrik unim say or 7 pound 4 years ni nyina nse ene opanino yesusu se wakofa nubani bi ede akodi agro football no me patro yen han lawyer
ɛyɛ natural adeɛ kan sɛ strength ana yɛde bɔ ɛna ɔpani wei ɛkɔfa nnuro bi na ɔse onim sɛ na ɛyɛ nubɔne ana ɛyɛ ne technical team ɛnso anasɛ ne medical team ana ɛbɔ ne saa paneɛ no sɛsɛ nti a mɛti sɛ apani wei ɛnso ɛde institute adeɛ kan sɛ case no ɛnso akɔda ne case a wɔse court of arbitration for sports wɔn nka bi ma no ɛsiane sɛ ɔno ɛnyɛ intention ɛnyɛ deliberate sɛ nei wɔno nso kɔ akɔfa saa nnuro no na ɛsɛ biribi bi akɔnka command yɛn kadodoɔ no na waa nanso mmerɛ ne kɔpa nti yɛbɛti asi fam na yɛde local stories no ɛnso so abɛsom ɛwɔ dwumadie nso kan kɛtɛsi. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super boy. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super bright. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super bright. Right, abusua sin konya so kan ketesi Lumba super agudie mu nsam yade som na ese bibi bia so atimi akwankan no fa dusu no yade efisam nkomo no ana ebe som odwumadi so na ese bibi bia so atimi akwankan na me no kasa dia honorable minister for sports and recreation eye honorable Kofi Idi Adams so akodi nkomo dodo na unim se na nsentema na ese ebedani he e wo Ghana ani nyina nse nei the senior soccer team the Blasters of Ghana head coach opania Jefen se Carlos Queiroz wano atimi atache down ewa Ghana ha na say baabi a ode ne tibeto enso so akwada ne nse bebre honorable minister din commando dona ewa sanhyem na before say be kosa nsem ne so no me patch honorable minister enso so ekire contract ne Ghana enso so ene opanina ye friend say Carlos Queiroz no enso so etimi avie reporter mete ene say a 4 months contract enti short term ana Ghana enso so etimi a de ama opanina friend say Carlos Queiroz enti honorable minister Kofi Idi Adams. It's 4 month contract based on performance after the World Cup and eventually what we will do with it. Wey Nkoma honorable minister for sports and recreation honorable Kofi Idi Adams Nkoma DJ I say just 4 months and based on idea cancer the performance and then yebehwe say the bibe kan ho and also Nkoma kefi by di nyina no enso asumo dwumade so say bibi bia enso so atimi akonka na me no kase no wasa kire ye say yete say ne Ghana yetua opani no me pacho $100,000 honorable minister sidabi enya $100,000 Ghana yentua Carlos Queiroz $100,000 bia yentie honorable minister. We are not paying him 100,000. We are not paying him after that because we haven't finalized and signed the full contract and everything. Not after $100,000. That's not true. Honorable Minister for Sports and Recreation, Honorable Kofi Idi Adams, no saying $100,000 and then Montesa Ghana. Ye two penny friends, Carlos Queiroz, Minuka said there. Where head coach and so the senior soccer team the Blasters of Ghana no was Sidabi and Yano Cre and also Nkoma Kefi by Dinano and so Ede Asumna medical din komo send a baby opening Edini Tibetuno and Abanyan Sam dear can say last government as a past government. His Excellency Nana Danko Akufo-Addo ni reaching no na say honorable minister for sports and recreation na sempono na youth and sport honorable Isaac Asiama anene omoko pedan airport residential se Ghana Blasters head coach ankoda na onjujin na bojusem na onjunjin ade kan sempo no me patron detectives ho na onya kwala papa enfama Ghana na enam nu kasa dia Ghana Football Association penifo enso so a convert sabia no e director hub and as a directorate ade kan say resident na honorable minister according come fa say nei ohun bibi boni bia o esan na coaches awdo a Ghana ye fa nyina no mo nda ho enti yenti ntiremu a honorable minister Kofi Idi Adams edituya. So tomorrow if you find 100,000 anywhere, then you can say that I have lied. I'm telling you that 100,000 is not. We negotiated well, but there are all other things that we have to look at. So how my engine will have, we will tell Ghanaian people. I've assured you that we will disclose everything. There are a number of other things that benefits are or say Yema Ghana for. Saying that the technical directory needs accommodation. So if at a certain point they find that it will cost them less to use that facility for what it's being used for, I don't think that there's any problem with it. We are only discussing this because maybe a new coach had come. DL Power Sports on DLFM. If we were still keeping that facility as a residential facility for the coach. Honorable Minister Kofi Idi Adams say Minister for Sports and Recreation on this Sankomoe and so asumi adi nyina no and so ema na Ghana for dodo na and so di nkomo say coach ni ensa kabi we no ye nyina ugide say oya willing say obetra airport residential area ho manase airport residence ho
na say baby amode director ade kan say GFA directorate hub no ade na mo pam panifo no Ghana Football Association technical director na just a coach no enkwatra ana osimasa per condition of service na nei untimi enkwasaki Obia kekesa e was so team man be 3 months na say watimi aboabo no u de enti honorable minister nchirimo de man. I don't know whether for the entire period for now, but at least for this short period, he has to lodge in a hotel because we haven't found an accommodation for him yet. So if they haven't found accommodation for him yet, surely hotel will be the place because the FA at a point maybe found some other use for the facility that they feel that other use, if they were to look for another structure, cost them more than finding accommodation for a coach because they have been finding that it's not the state. Otoado for the entire period I was here, we didn't. But all that I'm saying is that the FA is looking for a structure or a facility to do something. They have found the facility that the state had given them as a residence for a coach for their performance team or something. So they've given that for the technical directorate to use. The FA has not come to the state to ask that give us money to pay accommodation. Once they are using their IGF and their other funds to pay that, it's the same as maybe renting the facility. Because per conditions of service, when you sack somebody, you give the person at least 3 months. And I'm saying, assuming that he stayed there, the conversion of that place into whatever it was used for was done way back long ago. Since that had happened, and we had no issue with it being converted to what is being converted, the reason people are raising now is that this coach is staying in a hotel. That's what they are saying. And I'm saying that even if Otoado was staying there, it was not converted into a directorate unit. This current coach moved there. Because the coach that was sacked immediately will have a certain space to utilize the place out. So in these 3 months that he would have to use it will still not be available for the new coach. That's all that I'm trying to say. I'm not saying that Otoado leave. Wey honorable minister for sports and recreation honorable Kofi Idi Adams anu di sema wanu so edi tujwa efa openina je friend say Carlos Cruz minuka say oye Ghana Blaster said coach resident bia me patro di ni tibeto wadi nchechemu dodo na enso esu adwumade say yedi nyina so ema no to aso edi nkomo say ya me patro GF no enso convert sa residence no edi GF directorate hub no say ba bia openin di ni tibeto ni nyina GF foka honorable minister anu di sema. For that is why the FA would have to look for a permanent accommodation for the coach. The FA will not come back to the state say Munko share another facility. They are either converting that facility and back into a residential or looking for another one. The state has already provided one, and they had not come to me for almost 1.5 years. By minister share accommodation for the coach. They haven't. We have not paid accommodation for Coach Otoado. So it means they know that they are not supposed to come and ask for any rent. Wey nchechemu honorable minister Kofi Idi Adams minister for sports and recreation so ete MIA eden komo no dodo na enso so me na amidi komo sha ade kan say Dominic Frimpong no di ni juma enso de ma brekum Chelsea team no mo ba kai say na no ada kwamukafo so etimi agya branti we enkwa enso fin se menro a me pacho ayiyo no enso etodwa e wo asen dan samena enro ana say abusua ene adofo enso egira o agya eja branti we chi kra minuka say de ayiyo no enso etimi todwa na minuka say me pacho doma hene osagefo osiadeyo agimambadu the second enso so etimi ede ne nsa body ekwa 100,000 Ghana city enso so etimi ede ma Dominic Frimpong abusua na brekum Chelsea enso ne aduana enso so ekabom ejeje ntoboa omonso etimi eboa 20,000 Ghana cedi eno nso eye nkoma eno nso etodwa di nyina no enso esom sanso a ana GF enso so mpanifo enso so ede ade kanse 100,000 Ghana cedi ana ekwanti zigi obeboa na ade abrante no na fundaka no enso atoso ye asenti sei ana sanhihye no enso so ekoya enu na akaya awewosem pa enso so ewa asen dansamia abrante abusua ne abujafo na sempo na adofo enso etimi ekojam na wamotimi epe ne krabia na ese aya awewosem kese pa enso so ewa yede nkomododo na so esoma odwumadi enso eno nso enkoma akrefi aba edi nyina no enso so etimi ede mawo ntie no a na ese namu no ana ese nadaka na yepese amanyo amansane abusua nyina ntimi hwebi ntie no a na ese yetumi atie senti sei ana nhihye no nso ekoye yes nti abrante Dominic Frimpong
no si akadema Brekum Chelsea ana nra say abusua enso eja na chi ekra na chi kra yede nkomo no enso e ma na yefio na fe emfa nkomo no kakra bi enso so na fe yempagya mu na fe newspaper review no enso ento asomawa me no ka say enra game chenchirenche enso etojwa ewa ade kan sempo no me patcho pram Ghana soccer ade kan say Ghana Soccer Center of Excellence na Ghana under 20 team no and in support fidelity and they win them so now after 90 minutes of gameplay no na say Ghana under 20 team no adincho na say in support fidelity etwa form so e kam you no matimu ba kwa no so e yan koma ka fi ba di nyina no enso so etim edema command yan kadodo na wa na so emre ni kopa yenti ye be sori so na fei wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B enso so ade dwumadie nkan ni nyina no enso so atimi abeto aso na ye pagya mu no birthday chenchirenche bi pa birthday we de se nya ya jimre na ya home so ne ye ne ye na zigin so twa watwa ne ye esanze birthday we ba bi afiri no eye very important eye heavy emu do ye birthday nie birthday we eye jena dako ote ofanko ene eye wawoda enti jena dako no ho ofe hey baby girl ho ofe jena dako ene eye wawoda Mr. George Dako aka General Cow ene Nana Ansasa Foro or USA almost say yamfa kunya senior show happy birthday enti General Dako we have you we are very blessed pa because who do our na say unyam panifo akese we Nana Ansasa Foro or USA ana General Okaw Mr. George Dako CEO of Jazz Kings Band and panifo mienu we see yan we show the amasa Jenada ku heavy nti Nyankopon ontina nim nche o ye heavy pa yedo pa nti akonya anase Nana Nsasafo o USA and George Dako aka General Okaw CEO of Jazz Kings Band esi amfa kunya so e show happy birthday Nyankopon ontina nim nche na o ma onye nhire nti George Dako General Okaw yenso ye chia pa na manya no ntie se na obetouch down nti o convoy ne nkwampo no aye bibia me hu yes how are you heavy chese dia di wanima bankwa ne eye enough emprapra chese niam prapra kom ne nkwa eye okay nti George General Okaw yeda asepa ye chiao we heavy nti bibia anso dem on this road agude mu nsema boabo nyina ne yem fancy kan ketesi Lumba supermidi ne the best makadu sai ubetimi afrem mambe say Michael so coacher ana boabo ansema no edema DJ Ziggy ede ekopiem e social media anso insha asida PSA enkoma Mr. Afum Jesse Michael uno this ka brantie kana tata na fi obrama the fancy English man nyane nyina e kan bi ana ede agude mu nsem no enso ebro Sam J Bakri mechiao bema ya onso mechiao ana afi aja boafo mechiao doka sotu nyane tiese o amasama utie dwumadi ni happy fantastic good morning and commandi Nhyiraba yamfa dwumadi ni nsie na afi and ya kan bia na yanto right and ka kire won fa se for no mo wotema ne se me kire won why to mo ka chepa se bibia e fine bibia didam madam for ba ko wotema sa yeah didin e de Gelatin Gelatin se wo kai no ene mi nsia ne dem oh Gelatin what happen aden usa mo ni na ho ene mi nim no oh jai because I didn't mean to jai ana ni madam for your best ram if you do ni mo yeah na so mo ni din kire me oh ayi any education yeah yantiano education service yes a branch I whatever I have you oh you have no so fair oba not in me say pa so no pa yantiano me chia o no ne mother ne abusia ko ni so muti oh yeah Mother's Day ne ye pese ehu o yen kan kire yen sister Juladin say ne maame ene ne papa we Mother's Day yes and to offer mommy so otumi twire bibi fa no ho and so for mommy mra na celebrate ne ne so nya bad say mommy ba but only can twire bibi fa no fa mra say video no fa mommy mra say video because na nimu mra mommy kan kire ne say me say Gelatin fa ne maame on fa ne mra yes na yen celebrate no minim no pa wo mani din kire me na yen san so nchia senior man himself Mr. Foliata Adenta container yes incoming MPP constituency chairman Boss Kena. I from honorable no. Honorable. Oh yes, honorable. Mr. Foliata. Yes. Incoming MPP constituency chairman. Yes. Adenta container. Oh you heavy. Honorable no pay oh yes. And then come up pigu apono so. Enche ye de kwa nka tambo so be no atine betena se. Yes. Na nsem bia ho menya aye ne ho se kwada na kura yitu entu no. Ye be don koma no pay. And the Bismarck me da see peace of the nsem Bismarck no pay. Right. Enti Bismarck man busy and no pay no. What and can you die and walk of fire boy for your 20 year pa? You may didn't care no, yet the best no more.
Minia femme waso any umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels one 71 trail se wo pe baby meetings and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu de ne mu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a man, any man, you know, to Mrs. Wantrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Ahomikawum, Nebe Shekiu Amoniaje, Echegusa. Oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, the Edai Papa, Inipadem. El Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdwe dia. Ye bia ye punama. Afe ye wa 1-bedroom any 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busua abetinemu for a limited period. Afe hwehwe Diofosu Plaza Hotel. Etwa kwan ewo obotan so ene atechem ya ne nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene din hwani mu. Se wo kwa denta. Ye wo frafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 and 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Hey, Kwame, ade wakabo mu ana nso awo no mo ha wanisa. Ti sese de wo mne banku a ehia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenum anya kama pesu papa no ma twomebo. Isu na ka sen. Anope dem de asem asiu. Anope ya na nan ma me nsuo bia na me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de e fa wumni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wonum bi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Ma me ka hwe. Nsupa pani anya na na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge mu. Sa na Kwame, said the akosia canon. They said, why we bush afford the mama musupa pa a Lumba and supa. You see about your drama so any asset get to a cry. They say, I don't know no one will be a two accoton. Don't want to pay fear more. Yeah, no more. Just be a demo. Come. Aquala Production and Trading Limited and Abomadia Buano and they bring you in Sioni in Siani Lumba in supa. Sanya at the phonomusu pebi tua abra akosia ebo mama ne say opia kuma ne nua beya o echiwe the sainty on be friend number C 026398380 and I says 05407851010 me pacho open Lumba in supa ehu ensembia dia betinya koye website ewo www.lumbainsupa.com ubenya ehu akade nyina ewo ho Lumba in Supa natural mineral water. Get a grip with that silver brain. FDA aji ejedi nkratwe atum. Ago Ghana deal 106.9 Emma Ghana and nanu nyina ayuko ya mamumo ene adwuma wogire sawo maame eye special edan na mama me dance sosoko wo maame fo nyina mo ene wei eye wo bre sawo bebo maame abaso wo DLFM nyame shamba Mother's Day promo on the 10th of May 2026 me chekotoni ma bosome no da etosudu won fempem mienu ene aduonu sia bomade asa obesene ye video WhatsApp message and asa SMS na mo video a obesene no emane mbrosima epedifo betena se na fe messages e mu ohwam no ya bona baso enti we so e yakwanya sonko a wo de chedo e de ache o maame fa messages WhatsApp and video no fafa 0531698307 0531698307 DLFM 106.9 nyame shamba Mother's Day promo then aboafo and Lumba in supernatural mineral water Aquano coconut oil Kivu House of Makari Wediwa Herbal Center Slip Ventures Brutal Fruits that is saying
Sanazi Beauty Parlor. So wonso peso beboa na fe yede DLFM. Nyame Shama Mother's Day promo iba. For 0244 668288 and now 0577 475343 0577 475343 DLFM 106.9. Nyame Shama Mother's Day promo. And na no mayebi yamamumo eni adwuma yamama yuko. Nyame Shama Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Wake up, Ghana. It's a brand new day and it's time to rise and shine. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. DLFM. Migamuana, Azemi Etiako. Migamuana, Azemi Etiako. Migamuana, na 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 na. Migamuana, Azemi Etiako. I'm talking about the homeless. Homeless, homeless, homeless. Talking about the homeless, 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 homeless. Migamuana, migamuana, Azemi Yako. Migamuana. I'm talking about the homeless, 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 homeless. Talking about the homeless, 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 homeless. Lord, you said to the man on the street, how could you love me? So it's too cold outside now, Lord, and I'm homeless. Where to go? But he looked back in his poor eyes and said, "The world for us all, but each for himself. He came back next time to see." Stand and go that night. Oh, delay, justice delay. I wanna know, God, what about us? Oh, delay, justice delay. I wanna know now. Do I belong to you or not? If I belong to you, tell me why I'm alone. It's so cold. What about us? I'm talking about the homeless,
Makume so bibi tunia sena Wama makumba mpanga ye Misu sumajuni badia Sekukum mvuwa biba Shami basa Audio ba baby zeyo Utika majero chinyo Set mema bigi dangerous Set mema bigi dangerous Some guys are dangerous Some guys are dangerous Samaye say man yesumiye ye tiatu onso sanso na mema ni biso nyesuni yo ye tiatu onso in fact ni pa be dangerous it body na hopa we ye free daddy Lumba nwa wacho dangerous nana me no di nkomo bi concerning Lumba nsupa na badi kaka kire wo no ye nsupa pa ba montena Ghana phone sin form on senka bi 18 24 matro phone 0549 889 685 and 0549 436 616. Some girls are dangerous. Some girls are dangerous. And no get in touch with our Saudi services operating the following vicinities. Mem Yahudo Pina and Lumba Supano, Benya Biato. And to us, I'm Yahudo did this way. And how Nan Conco Piemo, our Lumba and Supampeni for Kachakra. Ano pesha me bobie. Omadi asa obetumi ahye bo wate.
Eti wa dansoma na utima no paya. Lumba nsupa no ebusu ho no mokrante ha ho. Na enkolumba nsupa mpenifo akate. Madam abaya meche butum the shop no adjacent to Lumba Sports. Na homa ne 0557 349 401 of Fanconso. Mama Vic Ebutum the shop no Fanco Sport M. Eben when you nasi washibera. Na homa ne 0500 680 783. Da kuma mfue yaba Lumba nsupa na busu se ya. My brother Kwame Ebutumu wa Dakuman Sacred Station wa Butu. The shop no Eben Adam Chobana. Na homa ne 0244 094 793 0244 094 793. Bayafu ya ni venture mo do enya ni patem. E wa fa seba edit kwisi butum edit kwisi. The shop no ni Central University no edit hwe ni mo. Na homa ne 0246 601 004 0246 601 004. Mama kopia opoko ase ne potem. Na de hia mo opoko ase. Mati ase modde. E visa Lumba nsupa no. E bia pie mo akate. Ne nyina ne se e wo fa ase na nasa kira butum e wo opoko ase otum ase. The shop no e wo certified water depot. And the bank government school na. Na homa trofo ne 0592 317 481 0592 317 481. Mafa kopia mu otama ne potem. Tamafwe ade pa wo fio ye. Tamafwa se yaba. Anti Emilia butum. Shop no tema quality 4. Sekadi joint hwanu butuo. From Wafa Seba Anti Emilia that was 0540 423 201 0540 423 201. Ashaman fue ya waseni mienu wa shaman dedikano ya mo fast patience idoponyo chedini yepa patience idoponyo the shop no wa gege ina nurse vako frat wa e wa shaman la homa ne 0543 499 035 0543 499 035. Ashama kroye Peggy Mami Business Center chedini ye Peggy Mami Business Center utumu ashama ne potem Court Junction a Ben Police Barracks one wa ashama wa na homa ne 0243 330 836 0243 330 836. Ano pesha mi Bobby na me show Bobby eni ye kro Daddy Lumba wasesha mi bo all the Shemi Bobby, Shemi Bossa wanting me, 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 Tremise, all the 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 tremise. Exactly 32 minutes past 7. Right here on DLFM 106.9. Yemfa kwaka tambo so no mra yemfa mra tew na yentu adwuma de ne so anope kwaka tahodo ne nyina si form edensem abomanyimu anyasem wakra eti mesrew na waje kunwa na demboko na kwaka tahodo ne nsam de aba no pe no yejitu na sere ne abasa na wohu de ekoso ewo oman Ghana mum kwaka tahodo na aba montere na no pe ye de ne yeto yebo ase na yapo na poso headlines no na no pay bobo so
ede amawo na yɛhyɛ kwa krata mbɔso na se na yɛmfiri ase yɛmfamfiri daily graphic kwa krata na no pay wasi form na wɔde nsɛm pii na wɔde aba abeto montene daily graphic say asɛm support de ba yɛnie since 2018 60 ayalolo buses render no account enya simkuma since 2018 60 ayalolo buses render no account enti nkra no pay daily graphic wakrata no ede amagana de hye ne say efitire mfempem mienu ni etunwatwum ebepem samra me no kasei oh my Ghana ayalolo buses ahodo a aban akofa ba omanyimu a efa agwadifo ene adwumayefo ekoba de bia no emu pode adiosia 60 buses no enya ade a yetumebu nkonta bia de afa ho ekire din sa buses na ye adwuma de bia kwanso so si kwanso ye adwuma nso a passengers na moji ska pa since 2018 up to now enti mo fa se ye kanya pode almost 8 years ni anamebwa enti approximately 8 years ni ena ayalolo buses no emu pode adiosia 60 aye adwuma okrum ha sa buses no mo ye adwuma pon wi asika no enkoba bia aban nim ho ba bia sa sika ni nyina wakire din nya de a empenifo atumi account for adwuma sa buses no aye enti ene ho awreho semba kwa no pay daily graphic asema support de bedan ye no eno ane yapon ho ede amawi na katafata so dumiensa ewo daily graphic wakrata nim ebo amane say Ghana mampeni yem papa John Dramani Mahama odensem atodwe kirem say sika botena bedwa 150 million US trappable money cash leja World Bank at the Boama Sea Defense Project no bibia tumi akonkan e de momai e de Ghana mampeni e de eresemunsem e de ato meme ahodo menzena ahodo a epo kekan ho kakra na ebubu madan agu se magyapade no sesei wiase nyina sika kra bia kubatan World Bank e de sika botene 150 million US dollars e de taye chi se yemfa moa na sea defense no project ayeye no yemfanto pempim anasa war fesuo enfentwa epona no nhia se beya epokekan ho a tidal waves na ye ekoso ana edwidwire nipa dan tuguo no titiriu ane framantem voter region ne memye pia mam wo mpano epono bufu a na edwire madan guo no yemfa ento ehye kese pam na fesuo ni twa enhya pona no se beya epono kekan ho a enkonkofo ha obia ene woye ne emfa ma de hya mo mpano no enti wei eye daily graphic kwatafata so dumiensa na ode ama ne boy ade betu dwa na wo ba Facebook no so am go fa se mark yese me boss pono de atoso nti wo ba Facebook and afi YouTube wo benya nsem de bi na no pay watimi akenkan na sanso na katafata so ade no ba kon ebo ama ne se we aduasa ba kon muma obo ama ne se world celebrate otumfo eti asante hene otumfo asetutu a ataso mienu opem so ye bo udin a ye bo emu ase pia na ananu ebeto dwa se asante hene ebedi akonwa sa asante ma hene no efishia pode aduonu nson 27 years ene wadi akonwa ne so etino o shefa chenjire ade fa ho a wi ase nyina ebase ebe kanfo no ema ne tire nkwa ene nkwaden ne adwumaden a wabom enne wiase nyina kɔ nanim ɛfa hinhyehye pa ene mpuntu a asante hene otumfo osetutu otosumienu ɛde boa me wiase nyina akɔ nkane titiru ne asomdwe ho dawura ɔbɔ no ɛyade a edimu pa a wiase nyina ɛbɔ na baso ɛwɔ mfinhyia pode aduonu nson a bodi sɛ asante hene ɛno yɛ nsema hodo anopai daily graphic wakrata no ɛde ɛbɛsom yɛn na Africa Today News odibia ba pa
ɔde bi ɛde aba na sɛ ɔde aba ne bidie page 3 katafa taso miɛnse ba ma ne sɛ attempt by GTC to stop Omanjo from celebrating 2026 Wɔhɔ festival backfire tim ka sɛ deɛ ade hye a wɔnom wɔ Omanjo wɔnom kyerɛm sɛ mpanifo mpɛ sɛ ɔmu si ɔmo ho kwan na wɔnom afahye Wɔhɔ afahye no mu nie nanso ɔmo boa koraa ɔmo nte ase ne nte ase kyena no pɛyi ko akrata yi ne fa ɛtɔ so emiɛnsa ɛwɔ Africa Today News ɔde ho sɛnsɛm ɛde abɛto dwa de ho sɛnsɛm na abayi na Iroko arrest former Jihawk managing director Maxwell Kofi Juma. Hey, endra dance ye ho no manyanka bia hyede hu ya se nkrata ba bonten se. Iroko company for akwa me wa fa se aka no na ye managing director Edema Jihawk. Aha, o makwa akwache no. Chese mu chire ma dwumadi obedi ye besom Ghana no. Ensani sikadie basa ne ma bia kwache ma chese ha twen. Intiom na meyi nsem ya no amekase ndo ada Iroko company for kotwa no ekwakoche na mekase yi owo Iroko fu akache a wo no hwe mapa akoso ede afa ne nsensem no ehu nyesi wadi sika so ni sika no emre ne na ene be kire woni nsensem nim na yento akwa kata mbo so ne yempie mu ewo the chronicle kwa kata no pe wasi form ede nsempi na abam na ode omaiga na post ahene yempapa IGP Christian Tete Yohonu for need the Hanum. No chirema armed robbers on IGP Yohonu's radar. Intelligence-led operations exposing Mirant. Intimika said ye. Mika senya semkuma. Aha, miselant for no. Ghana di shebia sabe omo ya konfutetu amwa. Wanu me bokro no wachese. Aya semenya semkuma. Ni ye wia gold. Na ya toshe adehye mutu kwan so wiawia wo man IGP kyerem say mudin nyina ba ne nkyani senti aposifo na ya krado omo chetem pa na zedete ombe kyem na mokyem a wombetwe mudua de afa moto sesebe ajabɔ mbɔfo atwikusie dua efiri ne to no yemfa nkyem okura enti IGP ani abre ana mnante na tie sikuruma akronfotetu amo a mobɔ kro no wo manmu a omo nsaka mo details no enche mo obetipu ewo manyim ehon sensem na no pay no aba abeto edwa na yentu fane yakwa ne nkopie mu ewo the spider kwakuwa nansen kwakata no wasi form the spider kwakuwa nansen na ba form no pay wasi form pod nsem pina na ode aba enye asem koma kra ne kwakata na kirem say Mahama rolls out defense plan for vulnerable communities as 150 million World Bank sikana ba a project ne bebo pa ne yabo yempo anompo ano ho ban se be yapo keka ne ho na ne bufu a enkwankofo yende emfa mre o man Ghana de hye anopei ode won sensem ede aba abeto edwa enyasem kuma kra na sanso na oba na fo ho no ma katafata sonson ewo di kwakua na se spider kwa kata ne ba ma ne say raise Tobinco taxes now or lose more lives. CSOs warn. Raise Tobinco taxes now. Now much rema say won ka bia o mchirem say yam papa Tobinco adwumade a opo. Taxes no we pejam ana say nipa pi wono makra e be hwere won e wo manyim. Ene won sense ma no pain so the Anas Kwakuanans spider or the Honsem edibaye. Na the daily satellite Kwakata and what no torch and a call. Na kwato me wafa si Kofi Juma. Managing Director MD at the Magihawk Distilleries. Aw makwachena Iroko fo mpani fo akwodo no. And a pay a Honsem abetudwa e what the daily satellite. And ya some so park Kwakata yi. Wade betu dwa kratafa etasomienu page 2 ewo the daily satellite kwa krata no amane po eno no
na minority demands halt to attacks on Ghanaians in South Africa. And Timika said, "Ye, Demko Amashibajam, what a muchirima yet to atata in Pamro and Yehune Koso. I was South Africa. Etia Ghana de Shiani Adia, I yet to do. Too much, a dear. Omaya Timmy, Emrama Hokwan said, be memha. Obia to me kwanu yonko ewa mla nkata eye. Enti adenti ne Ghana de share to kwan akọ. South Africa edipa. Ehunehuna ni atata na ekwaso sa ni senti omonti ase. Abanka kan ho na onkyere South Africa man bibi kakra. Na mwase be ya Ghana de share wonom etu omoso sa no. Ombetumi agyae na ya de share mo South Africa nso etimi afili afunu mo afili trebien ewa South Africa honum. We ye nsama anopay the daily set kwa kata betu dwa dom kuma no ede ade sede ato abanim so nkonkode no mo a na ya deshia wonom tata wonom South Africa no bibia ntimi konkan emfama omen na sanso na the archives kwa kata ndi bia bana ochirema. Pregnant woman dies at Kaswa Hospital over lack of bed. Pregnant woman dies at Kaswa Hospital over lack of bed. Intimika said ye. Haba wadan ho afe pa bigelo poku no ho afe bruta. Ana nua na okoye dondo wakwa wade. Ana yankopon anya na bro. Ne ho kafo no obo adwuma se wadre pa na no fasi wanka bia nchem. Wadi ka kwa sabia baako. Ena okoye na omo kire ni so sere na pomu ntie no omo modin ase obetimi akwa ayasaba foforo to man transfer ena okopie mu ewo mother and child hospital ewo Kaswa na okopie mu no enkra beto dwa kire mi se nanka yeso mpapai no na nyinse no na water madude na so nso egugu no ha adwen na mpapai kakra nkra na gyan ko mo hwe na omu yi akwada na omo gye ne nkwa esi wefi se yankopon ya atuma kwesiada 10th May 2026 aya man nyina woda kasia wiase nyina celebrate ma na nka gya ya mame onfa ne hunni nanzo fofi anto ate na wadwade aba mo a ayara sabia ho no mo no omo kirim so munni mpa omo ye no operation obeda so ne senti omantumi anya no operation ampapa no ema ahofedua baya yi 27 years abigolo poku wa firimu ya na oba Facebook and YouTube am wafa se market said ya toso a awre hopa ba mowu edna pakan abefa na kwa awre ho sempa enam empa eni ayasabienti abigelo poku ahre ne nkwa ewo Kaswa anopai ehon sensem aba abeto edwa na voter MDCs one more sign 24-hour market deals today. And Timika said, dear Framantemo, mention cratch for no much jatum, send a 24-hour economy. And who if you that time because so of Framantemo, be ye, you must send a piano, Omoquano pay Yana and Jomon Nada. But boy, you madame, as Madesha, one ever Framantem. And once and seven abbey. The second day, Assembly demands sanitation court. Timika said ye second takrade one more assembly trim say won be hia asemidi bia na be bo na nipa bi ye figu montena ejetumi ache no na yakudi na asem ho no mefi say du ba bi ha twen ahunide hu sensem no enkonkan shepetin ba bia benya bia na akoto na wodwonso na ogya ne nan udidi afeche me eba ne say ha twen the sent won be hia sanitation court na boa na tumi aboni pa omu ne omo huni kwadu na ekyam hwe ade a wanom epi ho enu ye nsama hodo anopai the archives kwa kata no ediba ebetu edwam. The Sasana police intercept over 11,000 rounds of ammunition at Enquanta barrier. Timika said ye akudie pa e posifu ate e won Enquanta barrier no enya sem kumoti mantamnim akudie pode 11,000 etuo ne ho akade ye ka ho ye nya sem wa e waso se nim se honyo kakra na ntokwane ade a na kama de kwaye den a posifu ate wonom Yambo Ghana Police Service for abaso wadwumaden so kwa wonom ebo ema oganga o Ghana ho bambonsem
ekonkan ewo omen emu ehu hia pa na sanso na where the money day eno eye daybreak kwa krata na pe wasi from bruta wasi from na wo kire ma say where the money day minority demands disclosure on energy sector levy. Dom kuma no ma sheba jom kire mu say nansen beto dwase o. Ukoto fango 1 liter bia 1 Ghana cedi for your pocket dumso levy. Bepem sam na yekese sika hodo a Ghana fo atua no. Yante ho nsem ena nyina nkane anu so akwese hwene mu hwene no wotwe ntwe. Aye nsem pi. Enti ba bia sa sika na ekuro no. Ye besre. Na so ehwe manga na hone ne nsense so me wo fa se John abdira gina po. O ma kire hu ba bia sika na wo sisi. Na Ghana fo hia nkontabu pa a no pay. Kwa kate din that's way daybreak ede ho amane bo ede abam. The sense na fugu relative course steer in Ghana Navy. Omayi mu izia betodwa se du kwada ene obia nhye fugu. Ene me wafa asema ka ese oya de pa ifia ono nguto ne dem soro nkoma maka na adwo se kezo ya de ota hye pa. Na DJ Malon de me hu se wa hye bi da. One de onhye bi ntima hama Ghana man peni ba beche no enche oba beche ne pa. Ne te se na mu tirem se Ghana Navy no se afugu hye no. Anchi na shubi kwa ho ebi ni mu hye pa ebi mu so wo monte ase akura na ade no pay. Daybreak wakata no de ho sensem de abaje sa yensem pi wo ho no ma Ghana Navy for no. Am say ya wata ya jana fugu fungo so de kasa ni ade bi mu so agye atuma nsem yi ayensem pi akwa wakata de da so daybreak wakata no ode ho amanebo aba abeto edwa yempiemu ewo the national conqueror no pa de bia ba na wo kirema gold board post 909.8 million surplus. Hey! Aswaya ehwe magana sika ko hu dwadie konkan toto sika ko wo manyim. A me wo fa se oniminyamfo Sammy Jamfi na dano. Sammy Jamfi. Omo kirema say gold passes sika ko de. Hey, o ma ya adwuma so no papa. Katafeta so mienu mensa ene 9 ewo the national conqueror ebo amane say yi de. O ma to top ma surplus. Emfaso aba chire pa ne ma ekonkan no 909.8 million in a yes surplus ameke say aba montana che say emu de pa mu badwumadin say wadre no pay e ho sensem eba abetodwam na sanso na osoafo no no man mu ohwe afalefo dwumadie so ma mokwapo so koyi nam no sei po no o mo de nkrata ba bonten abehye bra o ma betupunum ibi be sha ase ewo June aye ho mabusum ebi so be sha ase kita wonsa ne ade a na o mabie ewo eye August osana abusum no na jabosom ba kwentem momfa ntena fie nwuma ho mabre na epo no momma nam ne nyini nya kese nansan kodwam kotɔ amane a kese nkete sa to fufuo so ntumi mfanya we wo fa na no meze me ka bangu kakra amane me kotɔ yesi openi enye odi se mmɔwre nkete sa anye se mokwada mu nya bia montwen kakra wo ma beto ponu ma nam na nyini na mokwa ma nya nam ne bi na ye de fufuo so ne ye banku so etumi afili afam hu ne ade a ho nsam na bai na mo amono mpotem ho amu ye adwuma amode kodo na ekɔkɔ ne de mbetuma ye adwuma yantum epono bia ntum mo de mbetumi akɔ ma mo kɔ akire edi botu kɔ akire ne ade ne de yatum ma mo gita ayi kanu we hama no mo de ndem mbekɔ fikyire ne ade a se be ya mbenya sika de ahwefie anya se kom betwa mo pa kom bekumo nti mo de mbetumi akɔposo akɔ ye adwuma obi ansem ho kwa na mom mo kwa mo hwere mamfa torchlight ankɔ mo fa kane ankɔ pono so daytime na munya adwuma edu anadwa mo mpɔn emre bia beta ho no munni so ma nisu a ombeche mo na mra ene modi sɛ se eno ya me wa fa ase ono na hwɛ epo ene oman Ghana de hia mo kɔpo so koyi nam Minister for Fisheries and Aquaculture me wa fa ase Miria ata ensema de betu dwa ewo the national conqueror kwaka tenu na pay yade asumui na yakwanim na enkopie mu a
the dispatch kwa kata ndi bia ba na nanse na beto odwa say Minerals Commission penny vote chirema Adamos Resources fui omutu fun agudie nanso omkrata asem no ne mabia omoye seze no omama kwame nipa bi tu galamse wo maka chinti no magye tumi krata na from nsem ntumi tu fun agudie wo man mu biu ena won sense na beto odwa say make say that Adamos Resources penny fu akasa omo chirem say nya nokura bia nim da nokura nim hey omomfa omasa ase ba bia omani concession fa bia mo bia so nkotu fun agudie kwoti kwan so da nokura bia nim na mom eye nipa bi ene mpa omasem ti mawo wo mo ho amene omagye omutumi krata afro mo nsem nukura bia nim da nukura nim kra ano pe ho sensem abetodwa e wo the dispatch kwa krata no emu na beyond the golden stool how otumfo say to do is forging a new path for nation building because they otumfo o say to do asante hene tasumi no yes we ye akwanwa ne to nkyɛn a ne modern bo a wo bo ene kwan a wo fa so ma wiase nyina kwankan wo mpuntum titiru ne Ghana no e de kwankan no pe kwa kratai apona baso pa na Julius Debra embodies loyalty and humility Ghana man penny pemo boata John Dramedi Mahama no musem no wo kirema o manyim sie ko penny ba kwa wo soma obra ne ho ase no di nukura pa na de owo bia de soma yam papa Julius Debra Ghana man penny akamfo no pa no pay the dispatch at the honsem at the abawa bona basu bruta papa yi oya de ma say ne modembo editwam and pay honsem aba abeto edwa na illegal structures on waterways to go minister timika said ye ha ajeta kwa me wafa se Gilbert hrem say yanka nkyra Ghana fo instead abeto dwa what the Ghanaian Times ebo amane se mu hwe ni yie pa the Ghanaian Times madan ewowo eka anase gates ano omompre wa wodan ewo ba bia ensuo tene ye fa no wo mbedwiri nyina to agu omo nso so obi aso se yensuo na yiniti na mframa dia kire ne se de ensuo betoto no omo ntumi ntina se mensuo nyini mfa de hye nti wa wodan ewo ba bia ensuo yire ewo efa no pomade aso we buwa de ato agu ansa ma ba hokra butugu esigata ano na esigata na kwan a tufiri ho enti se na mba ho no ma bibia ne ho abeka mbeti ase ehun sensema ba anopai asama eso pa no ewo the Ghanaian Times ana anopai de mu nkyeremu esumwe enti mo hye ne nso mo hye ne so pa na wa mu no mankasa beto de mankasa bedwira gu ama ebia wo no usuro to mankasa ba ye adwuma ndi ama ehun sensem na abai yakuya ni ne mpie mu ewo the hawk fa me ko pie mu akromatu akromatu fa otu fa no den 70 bia ba odi bia ba gold board post sharp revenue search timika say the gold board mpeni fo adwuma de amobɔ no ehon sensem na do pay no aba abeto edwa yede hon sensem ede esumwi na we are being outgunned. Voluntary Commission CEO raises alarm after officer killed by armed poacher. Timika said there, oh, ina na mother share omo boy akwaya ho ban wo manyim. Omuni akade a ya akwade bia o. Forest guide for the mo kwa adwuma akɔbɔ yakwaya ho ban a. Omu kitadu do omu nsedu ene gu omu akikro. Make say forest guide baako nipa baako omagene krefre ni nsem obi yakunu kwa adenti a onkiti akwedie bia ema kwabrane okiti akwedie akuno enti ombesere sesei they are outgunned yekunkum wo mo ne ade a mukunkum wo mo enti aban mram na omo makade na mahomba mo nsem nyine mfama wo mente saa de bedu bebi na dwuma kɔbɛyɛ den wo kwa dwuma kɔ bibia ba fi na bɛkono kɔ wudi a ade ade a ebe ha dwen no pay the hawk akromatu ye no ode ho sensem ede aba abeto edwa na graphic show base yanko graphic show base no den sema ba o no artiste comes close to me medical
me offer se medical e kirem se o manyim se ye kan moto form wo manyim pa se o modern body a oh Telecel Ghana Music Award no obejes na se free se Obia me no kra nya Obia fen no ah na dey medical se wo kan no pa aha se wo kan no me offer se medical me feeling blue ta na nkwada na wen eno ne yo ne boy a na gulu ono a medical no na nkwada na wen wo mada kwe me feel ya nyem de pa nti o kire ma o man mu pa za nyumtofo de no medical de no one comes near him Obia men okra nti afi we de Ghana Telecel Music Award no Telecel Ghana Music Awards no wo just in sere so e kire din kra she aba be din ho agro on fa ni agro just we di kra kwa nanim kra na daily guide e kire ma the most book I see the banks illegal mining tax. Na me wafa asifu etirem say nukura ni mu da. Say wonom pa. Some of the money consensus portion be dia ma obi say wontu fuma agudi ekweti kwan so illegal mining. Ne bi ni ho nukura bi anim. Enti munya sa ansam na moka go mani mu ase no. Sa majo mutumi krata fine. Ne mo mpa sa mbabo a moso mo say den nukura nim. Enti mo hweda munyai. Ana pe ho nsam na abai. Na daily guide and your duty and say bo kwaka tambo so no mu kirema say angry nut teachers hate government over jobs. Hey, Ghana National Association of Teachers omu kirema say adwuma ni ho omo awie school a graduate kama nanso adwuma ni ho itamo sraban e de adea abansi form momode ampa adwuma mo mo nyante se mbeti atwa wo man bio ho sensem na abai. Na daily guide okay no yansama eye me wafa say B word no ye B word na de baye na daily guide e kirem say UCC lecturer teaching assistant die in crash and to make say there was some and answer na beto dwa say University of Cape Coast o kire ni penny pa wa cha de acha ne modern body twempa ne den ade Dr. Kwabena Okofrobo Ajeman NFE assistant teacher ni ba ko ka ho Peter Amwadu Asma wodem tikem enam Cape Coast kwantempon so a tipa track bi ade akwanya ntem mo kam amika sei Dr. Kwabena Okofrobo Ajeman ne ti etu firi se kwon ne titi yo tifiri so Peter Amwadu Asma so ka ho a omu mienu nyina da nipa beno nipa pode beno omu nyina hwere omu kwa anopai ko kratai ede ho ama ne bona rahosem ede aba nti arahosem ema omen se de bia na nipa ma ye kwa ba na tim ne yegu emu ya pa ne ko kratai no ede won sensem ede aba no pai ye va ko kratai mbo so ne fansi na dwumadi aka no ye nto aso fama na meba isi ya meba the Jumedia Hodo can better to us. Anopay, wake up, why? Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune into the Anidaso Wɔhɔ. Anidaso Wɔhɔ. Now what
rafio, them rafio, acha, them rafio, acha. Uni oya, yara wacha mi kwa dendo, I'll pray. It's rumo mi trendra, oni kama kama. Oni kama na dinyo na ini tamwe intime mi frano jowe ma atie unimza tabano so fini ambaro na genti ante you man of bongo tatie beno de uba ba fienyo oh bena mi mama baba fienyo odom na fie now what him yo I don't rafie virgin man I don't rafie now what him yo Kwasem so dom rafie ampa dom rafie e ho hia pa ya da no do me mono ya na you know me ana da no do me mono odom bedunku todia ya ndam Obia dabi odom rafie dia na yemfa ni sei DLFM 106.9. Yeah.
Quadri, Asian in your Concordia, Bradian in your bay, Emma who can use no bar. And then what's Emma who come for dear, and one who bow. Ah, dear. I don't pay DJ Ghanaian. You are inside British station in DLFM. Senior and pen checkers and come out. Now for the meantime, happy birthday. Who was to you? Me am of us about Cope, PSA, rich love instruments. Rich love instruments. Who watch the mate in the Ashanti region Kumase. Our fair. Today happen to be your birthday. Happy birthday. Who was to you? Rich love instruments. And the Chidian Poyango Pound, the Afiba Quacan. And when you're 6 years, I've been shouting Pino Awadano on Yanis Kokra. Rich love instrument answer. What I said in one for power. Ruta. Wow. DJ 7 what I see what them. It is not the Kaka, no. Rich love instruments. Oh, watch Ramate Kumase. Today happens to be your birthday. Yabich Raupi. When you are done, I see a pa, and go Poma and pay down for a Dumukwa, 10 to you more depan or the pay yesterday at the amount. Rich love. Yango point Ramentias Yakra. This is coming from your mom, Cecilia Fuji. And was a young fat birthday circuit, young fat mom. I want to say rich love instruments. I mentioned Pino Awadano on today the Mufanchero. And I pay my own time at that quadra. If you can't see baby ada, let me come for the amount. GHscratch.com, GHscratch.com, and then minimum said was 70. There's a set of many more years. Who's my good friend Yansu, the Mr. Ada. Baby Cajon, the center of me come for GHscratch.com at Yamawo. Professional whipper, Bomadiana Bura Makache. Abe filia fempa. Number 1 edikano. Any just buy your scratch card. What scratchy we are? Or phone or swa. Just scratches on your phone. And we will pay. In fact, you bet to me winning instant money. It be ready. Tikano ube didn't say how. And yes, a cobra bianim. The ones who we and Yanet Dalfonso. HD. Number 2 senior daily challenge and swap back. And so what the end say? Over scratching more than other players and now what can put to the top of there? We now could do top 5. Who could do top 5 with them cry? Price I be winning daily no home. Me catch it out and yes Kuma cram. In the end, baby who damn man for to me bo edisi kapadi. Nina ya GHscratch.com. Number 3 in here, and you see the game challenge. Just pick your favorite card. Your favorite card I will pay no. Now I pick it. Now they are now po. And go boy out to manage to me the Kwalande power top 5 for Nima. Charlie Sika ubedi no. And yes kaketu akra. And to pay way. Now pick I am at home. Mesra wada. Sika na udi and yes kakuma. Ubeti me dia kopim 100,000 Ghana cedis. What a ya pa. 100,000 Ghana cedis. Akanisika 1 billion. And a pay will trend then. For more than a quay. GHscratch.com. Kwana kwa sign in. Network card and now Madiana po. Na ubedi mkunimpa. And a pesika and a usway. Koko for dear. And I'm off as about kudi ni dear panyas mkuma. So what are you waiting for? Why are you sitting there? Ewa mrayang obinimu wini sano. Injeja hokra. Woody yape na wetumi withdraw sika we obi ense ho kwan we simple kra and 2% register any go to GHscratch.com right now, register, pray and start winning today. Powered by La Palm Casino, approved by the Gaming Commission of Ghana. We pay for Jatum Tiachidi. As I to say, terms and conditions apply. 18 years and above. 18 years and above only. Gamble responsibly. If you know don't sign up. Man, sign in. Dabi.
wedding fish and do what you crowd there. Ghana Gaming Commission, Emma Hokwan. Gaming Commission of Ghana, Emma Hokwan, so to be to make with DB. I only 18 years out there then. Now after 18 years, we own her home. I'm not a panel. Do first can you? I would do so there. It's ready. And pay me can forgive us P capsules. Tia nyum ni yepa. Was me ba wonchi ameda kwade anka me hye me dem adwene me ho. The center and pay me can forgive us P capsules dia ma wo. Ebi a make say premature ejaculation o de boss one tatatata wo minimum tutuo na wasi form. E dia dia we nyina e ka say. Enum guasia mu di gu bi munya yo. Wakwa kwasira ne kama. Koya mo akonwa tena se bibia dani a na de buani a na tim kaja e kire din enye fine emema nso a otumi bu adwuma 24/7 nanso mo nkwa mo ano spams na wuwu wonu oba na don tumi mfafuro ebei oba no wase obagini ba o e na owade be ya bosumi nsia na wanwo a wona asefo no ne nkunafo no omo tata wo saa ewu hu animu ase wodi give us pick up so ma onse ke be na be bo apa. That's why weakness in men. We are Bema. Obama na yekodwo to. Entibi kura nkeka na ho bia sine kontom la ye dia keja. And it's na make can forgive us pick up so dia ma wo. Ekwa adwuma pa. Onsa ka bia. Obama na se wada kuro benya na preko pa ma onsa. Otumi abɔ adwuma wadre wate. Yes, also give us cold capsules. Give us cold capsules. Very effective for waist pains. Mama sisi ya moya. Oko to amuntu bi nsori bio. Opeja niam mema niam so. Na nsen wo brepa. Eye koko na age usisi aboso no. Ma hunsenka give us cold capsules. Pulse. Coco. You to said the amount. Constipation. Ayamutim. Nyane awudie no. Won tell ni fruit into fiber bia nim. We your matim. Dia facha me ukwaja na bia so a wo be chem sa da mu nyina e bia woti kura mponye jeme ho safe container obi bia wo inside wo de kura bia na wa bonten enti wo kwa nurse obi na eba na onyankwa be gina kira bom kankan sa wo nkuto ade adea edofo omudu benya sam fie ho wambetu din we okwaja na bia so obi a wa hwe kura be gya na egu ho onya maaye ayemtum na ye wo sa no on sanka give us coca capsules na moa. And if I give us cold capsules, any P capsules in the boom, now be your best resource pa. And your bam and champ party, but come and pet me, no and pet. I just said, do now give us a vamesa and a pebble farm out. Immune system in your hotel, and Timonian and also Madu Mandin Kuntia Wadia. And why we are to Mako, I mean, see, I do. I want to Yanum. On Sanka give us a vamesa. A support immune system no. A sansuku tianya lobiti say malaria, typhoid, and if you jaundice. Usha when you has a sabia ponchiani kenyi. Jaundice na ya no. Typhoid no. Ukuni pau. Monsanka give us a bameta into a same farmer. Unso di dia na 110 de no. E boost your appetite no. Ma unya tenkapa. Oba aduane kama unsa ne namu wo mu saa. Edwane ya edion you obey edwane na wani a esense de wabo ni dua no enti Monsaka give us aba Mr. Betuase yama yes also give us GC Mr. and capsules give us GC Mr. and capsules you see edura ba bontena edu papa ebia wa himfi ho no mo nansansa atwa ho no mo ahia yi ebia no obey ode na ode asasupu white and aja himfi ho no maboso esu kan awura de nyankopon be ma no wa hwe wonsi obi wo obeka se meme nyina anye enye saa siesie hu kama pam nyina e give GC Mr. capsules ebia wo bunsa enya sem kuma wote ya opa obi ate wonkane abadwuma ye for do wa ye wo mo calendar na o mo de gisika enye woni ate nkampo wo mpam wo sini dua no livido ebe me wa fa se ba enye o Utumiza mwafasi bu adwuma pa 24/7 nanso stay ne nyina chine din. Oda ho se tim. Esundufo chi odansuom. Enye yakeka ho kakra. Ne nyina give GC Mr. capsules
Ensuka free wase eba. Ubu nsa wote ya wo. Obi obu ni nsensi so. Ebe na 3 days na ba ko asamba. Ekire din. Nanso oba nso ubu nsa anya hwekura no. Enka at least 4, 5, 6 days there. Ese to me ba na dey just a day. Na etwa. Eboabo na kofa fibroid e dey abrɛ wo. Se mesere wada. Ma unsanka give us GC mesa capsules. Entu ase yemfa bibia nko kan fa ma wo. Yendo na busu o my Ghanaian drugstore bia pharmacy bia kwa ka kira wono mo say wo pe give us nduro dudu o pe bia won se beka wo fa dudu atu afrem perifo ma true for iso 0543 222 470 0543 222 470 Mr. Tim the amount 0543 222 470 Chebia bedin commando pefia hanom. Ansana no. Menim se watu kwan akobi manso akwaya wo pen yana. Ebia make say no. Wa firi Kumasi abakra hanom. Pa ba bia danya ba bi mfatiri mfanto. Empeni zabia ho ani akese nanso mfa hunu dwam. Ohunu kromo aya na ye pa. Eteme kamfo the Ofosu Plaza Hotels the one pay the Ofosu Plaza Hotels ya bia ba kwa akwada ho no ma we ne beje pa bomade akopiem the hotels no said the open bia won sabeka ya wa comfort and luxury said the open bia benya bi na meka wo say ko beda ye ho no ma unu ho da ya yempa na woda so adu no bo ase message o kama ho nam no waposo kra na ye wo ya e beja ye kra air condition fully nyanya 24/7 bibia ho no mo wifi je bibia dem kama umpe we na peka ya mato ope di Ofosu Plaza Hotels na ye wo bi okofoludia atechem ana afi obotanso kofoludia nkoma na menu di Eastern region no ye wa atechem na afi so obotanso ebiri ni patem so ye wa hwere ase adenta fafrahanam na yebutuo odomenye yikyire bi wo ho se etu babia da padia na makamfo dia ma wo no di Ofosu Plaza Hotels Oda ha be feel brutal. Ya wa comfort and luxurious rooms, conference rooms for all conferences. Baby do nhia mu a, na beje ho na de be ma o kama. Events grounds for various events. Utu birthday. Eye kwa na pese ma baby and kama. Tutu ebe na betua. Ya wa saloons for pampering, gym centers ahodo a. Wa pese kwa tete na wa pomu nyina no. Obetumi akoye ne kama pa. Bia ye fine. Sanso na swimming pool so ho no ma obetumi akwadwa ho akwadem pa fili tre bien obe fili bluta obade na kopiem na wonu ho da na ade amane ye dekura ne say ye sanso onuane pa ho no ma ye besebo kama healthy and healthy local and continental dishes ahodo nyina no ye wo bi bia no so de ye de enya modie ni bia se kutu se bibam apima pese na ape fried rice jollof and I said enya konkontana bibia ni odi Ofosu Plaza Hotels ko piem kama na wanso ne beje pa unu ho da Fred Ofosu Plaza Hotels in Penny Farm at Rufo so 0530 458 834
0530 458 834. Set him the amount 0530 458 834 and 0207 979 461 0207 979 461. When you copy him, now be filia from pa. Odo ya do wa nya sika me ba sisi a yemfa ni sei. Enquenya meda we from Nhyiraba kisenyi wa today we jame hwa ABC of love abom no sena nyum we wo man bize base market na say adu say ba be din command pay ensem tete kana na sa wo hawo no akwa akoye krankro ya de eyenku dai ana pay message ye besan ye di san komo ni bio e ha adwen pa enum se ne ama hodo da ne amanfo ena wontokwa ene mentimi ho asenti ende bia ye bompa ye se nyankopon mo ye na ka o my Ghana de na bibi sa anto yen na se kamia ye se Ghana onya o my ba ko a ye mpani fo do mani hwe ade se han sa na wono madeda Nema bi hono mo ekwaso a asa sabi na ntweje nan no eni na wo kama pa na so ase ni se pacha emo mai enya yanim sa okobako ni mpatema nsempi na gusu ekwaso na nsenya just recently this very week ya na military convoy wona my escort over 140 civilians ewo boko ni mpatem wo Northern region na babonten say boko de hie bi akofa tuo ni akode akoto ahye military convoy so ama nsempi na free manipa basa 3 na mo civilians omuwu ye e wasa ohawnim when are we going to end a boko fight no da bena boko ntokwa tu obetwa na Ghana mpenifo ni mse boko ntokwa no be mi ameja to Ghana ha na omo ni mse boko ntokwa yi e mi abie kwanya to ho emma jihadis mi atiatifo ato ahye Ghana so abedi aburana ana abedi awo manyim yo yemfa ni seye na yemra sese abesima katena se ne ni komando pay
kwasam ni yen ala yasase ni asase a ye janom edu omoka no mogya to ho eye agidie bo men edu minu mienu so se yenso ye beye bia to aso no men yetumedu ye bohye ho Bismarck man bizi atena se memfa ne chema na kwaba na nkoma da prono stand pe fan hyehye so Bismarck Ofan Shaba. Nempom di say. Yesu adome ho ya pa. Ye de yankopans nyame adome te apo. Ene so de nkwa na chen. Yes. Bismarck anopai nkomo ampese ye bobo ho kakra ni. Omai Ghana ekamia ye say. Ohaw bi ba ye hu. Na mom ye mpemwa. Ye tumi hu de ya no ka. Na pass ye be fani solution, concrete solution atoso no ye nye. Enye ne ene ye bete se bokonto kwa ekoso e wo menyim. It's been a decade sa ntokwa akoso a emfie pi ntemu nie ye beto ye se bokontokwa ho no bibisa me ho se aso man no enti ye ntumi nya hwehwe enti ye nya ne sa na yenim se so bi pewadu bone a aya no pe ba bi ho no mo ye mre ba bi ofa obenya kwan no wafa bi du bone yenim amama ya hodo atwa Ghana ho ahia ukọ Nigeria mamu Burkina Faso ne mama hudo bia ye no mbohye a yenim similar occurrences ahodo asisi a Boko Haram for jihadis etohye wade mo sukunkum amanfo je o mokra firi o nsem for no reasons yenim pa de bia da be sore na boko ejada ho na ntokwa si ne ekunkum nipa na wotwe ya mu Tuesday ye twa mu ya ina beto dwa se Ghana Armed Forces mpenimfo wonom convoy na escorto adwadifo na akwantufo ebi kokumase ne mem ya hoto enipa over 40 buses ekwa omobo mo ho ban no na ade hie ne bi firi boko ekita akode etumi at wahye convoy no so a military wenka nye nipa hunu bi kakao asojafo enam nanti wa etumi koto hye omo convoy so Ghana aso ye ntumi mfani solution ento boko ento kwa no so ana na se yantumi amfani solution antoso a Ghana ye bobra ho ba monsem e wo yahye so ene ya mahodo atwa ye ho ahye bi te say Burkina Faso Togo Nigeria ne amama hodo aka ye nim simla o kala nsa hodo akọ yemfa Nigeria kura ye hweso ye hwe nipa na nsem okunkum wo moto aguo e wo tiatifo nsa no ye nya sure senti ye mie kwanto ho e mama hodo fo nipa bonfo bi nto hye Ghana so medi awu ana se yantumi amfani solution a de nsusu ne yentumi mfani solution no pay pepe se de nkomo akra na de ekoso obokora no pay ye de nkomo Bismarck amofan Shaba me da wasa no pay na yencha Ghana fo na yema obi akwa abase ne wanya pepa de ne kasa video na to DL 106.9 ofan Shaba incidents ni si ye na mete no me yemu hye me kakra esanse ne uko security aspect metimi aka se when it comes to saying about protection or mind BMA, I think one way or the other, no, the highest rank and also the highest hierarchy, no, the military. That is the military. Sure. Say, and then we had dinner, say, yeah, pet, idea can say, solution to a situation. That's a gin, some nice be intimidation. I think the very last point of course, a military for sure. And to the extent, say, and they, ya tun sa fra Ghana military say ni omonko ye nyina se na okan no ye gusu aye pe ekwan be fa so asisa mentimi wase ekoso oboko no enti se ne ye be to yan sa fra military for say wo the assistance ye nyam solution to that situation as incidents ekoso no timamufo bi omo de omo prom wasem omo engage omo wasa situation nim no yanko bo omo ban na ba bi ompese omo ko ne yan fo omo ko na se sebi mo ansan nsuro ama chese bibia mom hu na mo sa to share military convoy so dia na ofan Shaba baby ade na du na no aden and very disturbing this morning say biana yase atodwa binduri binduri sure and baby atodwa no enya ni tie say one of the biggest corridor communities are honum corridor you say connected northern region to Greater Accra. Until you can think of the number of people and Mondays
Monday that was Tuesday omo attack military convoy no ana ma seminar say escalate e ade a wo wa che since as I mentimo ase to course wo no yes sa bia ho no e ade a wo wa che omo nam sa akwa ne so ekọ northern region na so mu fi oba akra no empempi ni enkofo atusho mo so and they're very worrying and over in Shaba anope e be srempanifo ekwan bia wo so ekwan pa bia so mo fa so no mo ye omo sisa adu anokwa na so mo ye you see ene nipa miansa na toye enya ne ntie se ba kon so eho aka baby oda no emu eden yeah ana nkofo na mo ye sa ne mate se yakuni panso ana yachi edu eti yesrempanifo yesrom ana mo pa bia wo so omo tu na se omutimi epe asemu epumasi bre no muntu Bismarck ade amente ase ne say ye Ghana for boku kro no esoso the entire nation tabi let me ask myself boku kro no da ho no mo no esoso ne Ghana na tabi and oma ho de ne bro Ghana military so e bro Ghana police service eso ana these are the questions sometimes you must ask ourselves e de na de boku ntokwa ne ba ahinsie yes ohine bitumi obedie. Enti, our leaders are telling me, say, they can't find solution to Bokonto Kwanana. Majino amementiasi you, etuetua mason. Abaye kwana abanyaba. Abaye kwana abanyaba. Obia ba na wa shift blame no. We ba na ba we ye say. Ene ye ba ye beye we ba ye beye say. Enti Bokonto Kwa Ghana ntumi ensolve. Asma me bisa ni. Bismarck ye ntumi nsia no kwan ho. Akwa se wo faasi na ntikuru no. Wamia epro umia ne nso awusu. Sa chieftaincy nyama na of Nhyiraba is beyond how ye hu ni say etie no ene muntwa henie mu ho ye and ebe possible sir na yenya ni pa obede henie be kunkum ni pa dia ene ye ntwam politics ebeto sa ahenie nsam no so who be president na say o kwaka no wan kan ya they can tell you say who beto wo mo enti na nanama atena nkonwa house of chief mpanifo no so ho a omfata bonkoto boko so say free na ekọ no obi anya hene wo we no muntwa hene mu ho and I doubt say no so betime possible enti yenya no monko san kunkum nipa eno so nya no so entimi nya sa so what is the way forward ehine dia na ye see a solution e de ba na mo na ye ntu ase o man na de bia de tu oto ye kum nipa obi a onye bone da onye hwe ene wokọ boko adwade enkoso o because why na enko efa ne sika nkwa investment wo eno mo so ye Ghana fo and the media misuro kura ni say ye bia ye to kwan ato ho e manipa bonfo abefrem abedi awu e bi mpo na mo nya bokofo eno de eno kura eno ne ade a misuro mo man Sudan man e be bo Sudan nyina sa nsense eno ne ade a misuro me yem hyehye me DR Congo man e be ye se nyina sa nsense mu ye eti se na awo ka se na ye bia to kwan ato na ni sebi nipa hunu bia na se bontin su ni bia bebo awura mu likely se eno na ade a me yem hyehye me very likely pa and wafa me kakra me susu se empanifo timi ya beboa ne se ene ise bia eye amamre e ho dada politicians beto ye baby anokura da na se eto because you can't tell me say two tribes me nu betimi anya adidie ne betimi fi two tribes mu definitely me ba ku pese o chimba ku nsa of which nam su bi ba ku be se menti ase so they should go to the archives of adidie no omo go the archive books ni mu tete abakosem ni mu no mu the rightful tribe o deserve say odi hine no because agoba say ade na e wo me na person ubu nkan fa me so agia obviously menti ase se sa na nkomo na koye onti ase etie na sa de ne yanko and it's leverage authorities omo krumu ase ni omdom na embassy form no maka say ade na ewo we ese on na eje Bismarck mamisa ahini na nkasa ede na omunya wo ahini de adodode ede mfa so na omode aboa de hwem wo boko eno ne question ese ebusa but as we say obusa say de na wo mde adodode me pese me bisa ye mebu na omo boko no our youth in boko ye bisa wo mo say ahini na de pa na youth na nkasa no mwanya fira ahini ni mu because when tokwa na ekoso na ye mebu na ekon sa mpanimfo na omombedi akonwa na nkasa nku bi na moma chitafo e na etwa fight ekunkum omo ho enti mebu ntumi njai sa ntokwa ne ko ana
And of Asema Wakan a very good point in my raising, and with no disrespect to any tribe and I say any person. Sir Uko Enquires, Binet Abubloshi, CMBO Kanshi, Madina Akrampuba. Genuine man pimping on me carrying a mostly almost northern region. Yeah. This should tell you how I want you what's our region. Yes, so bad. Uko northern region. How I want you what's our region. One of our region is super northern region, our biggest region in Ghana. But we pay baby back one which they will pay ho. And Sebi, we are hine. Now was our region women. Na Sebi or same film and you when you say most of and conform more bank cry sebi omoye juma eye den so aketuani so eye these people ultimi en sebi en reason en so de nema begu akwam o lobby say aban mabie mpuntu juma origin man ana say sebi wo beboa say mpuntu juma enko so origin na say o de ahenie ne entokwa kaka bin sem na be na fei wo mu krampo mo sa ba I akra say e ba be adwuma abe brom mo jani no yes ato mo okoma say agye mo kra like I mean e ba sa dia ayinfofo ne ye di mo ya kakra Bismarck ye wo Northern Caucus parliamentarians e wo Ghana etifide mante won don so pa and mo kita ministerial appointees mo free etifide mantem mo don so pa what are they also doing about this current situation of late crampo in say what you are carry most of your biggest political appointees don't do na footballers assistants blasters your team no footballers do not enough sure Iran issue ya baba ya ubonze footballers a bit me a video justice for Iran justice for this country say o mind be too sure o mind be so you bet me a channel argument we crack with footballers so Mohammed Kudus mo Fatah Ishakumo let you do some video do na fio your captain Jordan Yumu nyina fio at least do some video patriotic video be and touch the people of the heart the heart of the people over there no say ade na yen enjoy your politician mo form na anti form mo ko parliament house mo nkabi ayi Bismarck woni say o manyim the highest position in Ghana your presidency yes Ghana man penny John Dramani Mahama, Polypamboy no free, Northern region free. And Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, former vice president of Retifide Mantem. Yes. Say currently or no, and a frack barrier Edema MPP. And Penifua Cassia, I mean, and Penifum could tell to me Pine, Retifide Mantem. I didn't tell them come with him. Then you won't have fast one, talk about cope, made the idea Mussolini is about to me escalate. I didn't share as a summon. A yanke tenke no phone says Muna Suja. And a tretre. A quana and Namson, a bit me escalate. Your best way. Because my guy said the highest point of security a military. So some gents are more military near calling on them. Omocran Matuashomoso. Now why be so why be Musro? It's in common 18 and open and ya dear a year Nicasima and I say a young who grows wa. Sebi, you better say I know as a catasimu as a penny for 2 minutes form. Me more GD say a one day when it comes to say on Metias say ye transfer to the bedding. So Nipa crowd dinner at Sefatano say oh dear young famano. Because it's obvious said definitely try back up as watching or bunkan for back also. And the most saddest aspect of it and say a bassa near the curfew at 2 or more swat. Yes, your memory yet dema or more. But we say a ma and a mofra. And a woman sabi, or more could do more pay your money, no more bread. Yes, Nessa any poor mudins and who na janico. Nanny poor man young who any moment at tete. And you're so sad, and I idea about whom I may dream who you know, titru near token, ye beato. Mao may be ever twash your soon pop bomb for a bedio, or man near idea may dream home. And to Bismarck is about time say and penny for dominancy form. My question that Boko crisis and I saw to me find a solution to it. Issue nearby now, Ghana forces a release statement saying, "Omatimi I recover." And I say, "Omonse timi aka ammunitions bino." What I ask myself say, "San nima we no for free. 1J3 automatic refill no. Omo ko fast out 2-way free. Na sam lanto anokura ni tuo no. Omo we come no beto. These are the questions sometimes you must ask ourselves. Omo nya sika na we ko to say tu. How did they get access to these things? Enya asem kitu na eka no. So meaning say mpanimfo bi nim hu bi. Definitely a Benyan penny phobia. I'm finances
omu fuel sa situation yes because akodie no ammunitions no nkola ne nya he ukofa wa he oman musu anim say tuo ena o man bi atoso no what ya say tuo no wontumi emfa wo pe enkototuo keke emfa nkita etuo no woton so asumi wotumi license ehin na fa ba oman so e border e wo manyim don't we have borders in Ghana ye wo bi ukọ no den region crowd the hot borders ne very tight because of say ye ne other nations no e share boundary nti no e ye den na say tuo no kọ honom enye ordinary ammunitions o tabi hwe tuo ye that screen e ye den na kọ ye den na mebu no kwa be na mo fa so nya say tuo etu opoma se oto a etu 20 rounds bullet 20 impre fima and stop here am one sound clock for empani se e ka unentia na aka to yes e ka me funa ka madampan aya ye obeka so media me wato ye ha media nka me ho me wo eastern region media se me free ho na mom se escalate a ho ehu Mrs. Sudan, South Sudan and Sudan antimi anye Sudan biem sound ai sa conflict nkiti ya mentimo ase wezi mentimo ase wezi ana mukabum na ne agency mo Sudan DR Congo same incidents they see kiti say ya oboku issue no metimi aga atwam be 5 years o openi 5 years say and now oboku issues ne me pani acho sa sama dawa over be 30-40 years no boku ntokwa nye nne enye nnasem bokon tokwa enye ne na no popa na say o man yetumi find solution say yetumi tu ase. So what is so special about this thing abayako omuntimi solve situation anaya empempi no politicians they be were interest woman this is a question I'm asking today because all can say above 40 years dia ache eba ne sen pay information me na say way back 1930. Look at this 1930 na start here. Ghana any peace council for Anna. You need peace council for the main one be a shot in 1957. I did a fan with no main timer kusas any man policy ethnic groups in any way a shent or quasi boko. Way back it began way back 1957. For pen to one away, yet penny santoquay. So our leaders are telling us say they can't find solution to bokonto kwanti nya sa ne nkumbingu sa ne de be escalate no mind no yes sir but these people too why like me busam don't they see themselves as equal people as one people because the minimum senka ye de nka empempi a bit say yeah account for no ye tu kwan e ba Enquires here ushia obi o say oh me free crowe so say ne minua oh sir empempi anwonafo yi osheni nua no kan kum kasa no dey region kura motaye pa so obi hu ne nua say ofri atifidi mantem a oh minua sire omotaka omobo mo sin any other tribe kuma omododo omo ho kura se na Obia so why ana me busa no eba ne say dia ana mo amwo mu kuro mo amwo ho no mo yesei recent na santen no tumfo se tutu e bo modern abo anan kopie mu ene ahemfo mienu kohia e kodidi nkomo na ade a ne nyina tia ntentam die nya ne sa on ayfo no yesrom omo ye mpanifo a mo dibre no edimu yesrom ne ayekoso no sabi mpanifo se utwa utachire mawia na wa we number yi ena omo chichema se mu pese mu di ade no se mu kunkum mabunu ne mofra na se omo wokrumu a mu bedi omo so ade no mu kunkum mu nyina sabi na ade die no enwemu die ene ne se uba bedi nipa so and is a mu kunkum nipa na sabi hwan na abeso mo na say you don't even have the community or a country at heart. Yes. One no nipa no mo kru no mo personal interest e na ope. This thing say nzase na mo ko e de na mo ko mo mienu anfufo mienu no matena se yenyi emofra mo nyi banzo esua na mo ehwe yesremo yo wo fansha enti when they are for mate and mira who say way back 1957 there's 69 years old enye approximately 69 years and ntokwa ba ko pada ne nkude nkudai pa yintumi ana ometimi atam tribe akwa free baby a obesete yakọ baby fofra na eno so nte ase eti we na ye pesenka National House of Chief mpenifo no ene omampeni anka omotena ase na omo ye hyehye bi gu akwan mu na omo hwehwe mu ya nkwesi ase ye no mo ba bia no koreda na mo fa ye ntuye because ye ntumi njai magbakukuro ni nka se Ghana baby kakrante ye nyai na ewodo de beba ejeta ye nyina ye ho beka wo manyim akobanze yenu no military for so ese omosu tu omo aguma they are ordinary Ghanaian no a won kumi de ko no
Yeah, no. Because uncle for we mu wie peno map baby afa. Ye be kuni pa ono na onye we ni ya pune pra no kwa. And the senior, but come to akwa na akwa de say be akwa na abusua. Ade pe ba fi a omo mpe. Adipa finti mumpana na mudisi sumpo adipagu aona kwana busia adipa finti mumpana na mudisi sumpo adipagu wajuda nyamani yao ani aboko yesena kwana busia adipa be fi mu mfa nya hwe botu agu ba bi kura mu ayao si atena ma mu finshi ya pode be ya duosi yankro ni tokwa ba kope we ne dia de ne mpene mente ase ekum nipa yakum omoto agu no nyasem wa ne pa me kanfo me di mafo ya ba kre ne kria ma o asemoda ba ya ma de jamo kan ne patem me se me di mafo ya ba kre ne ya bia ya branch e wa kra Dr. Tamdaso Ghana hu donte no okwada nwura mu aduadia 9 40 days na kidi ampo pon so no daye Dr. Dija Mfi Dr. Tamdaso obode anafa hama ene dubran ya metire we kosono so kama bia ya resabia na fasa Ghana form ya de yade bia ma waka na nsan kwada enti yare na oni obi yare na woba fa bele to so ma no enu ntina Dr. Tamdaso Dr. Dija Mfi ebenya Dr. Tamdaso no enti shia mo wanka we premantema masemo defri say ye new branch wakra ene wo poku asemayra na kire din mun kopie mo yade be atete mo no mode kwa betumi asem yade kama ade ba kupa ye ntumi nya ne say se wunya kopie mo motwere dia ye ma ho me ye hwe wunya kansa gu bu a ye srew ye no wawie ye nyane awufo ye se wunwu ye nkuto dia aboa akupo be fa ye nsoma won so wanya pomode mapa ebia make say stroke na kan wato form waist pains nil pains ukoto dwe tutu inso tutoi sasabro SSB akan wati otutu na yasa na asia che meboa ananze wonje nipa na fi infertility untumi nwo wa ye de obeye bia mfa mesra wada na mudisusu ndi mafo ya ba kene ke betumi aboa wo asa no de ama eno wachi ya de bia tete wo no fa kwada me di mafo ya ba clinic na Dr. Tamdaso ede bra beto ya de ne so watu asi deku ede ama wo Accra branch na o poku asemayura Ghanaian ya moa ni fiela na semfama wo Dr. Tamdaso Dr. Dija Mfi matru foi so 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 7272 15 0500 727 215 any telephone come and a humani dem ba kunto kwai ya ka soja for kra convoy kra mato ahye so e de na nya aso man 0534050199 059340 6565 059340 6565 and 059340 05340 50199. Good morning. Good morning. And Saturday, Aguna Sodro. Prophet and Saturday. We were a gross to her and Sumer Simpson. And Sumer Simpson, we are Prophet Muhammad. Yes, yes. We are a kind of show. Sir, what quanta and what's everything? No one quite the tower. No, no one no. No one called Zongo. It was himself. I used to come back. I bet out. Can he say over cool? Zongo. I want you one no. No one is living. No one will be here. Also, for me. But you are not with the money we. You answer your baby as you are so. You are very cool. You are so tender. What's the cool Christopher? You are never back home. We are not. So I did some work. Whatever. Zongo walk. I can't
work. Take the question of work. Then I got down. Not who I the work. I need that. I put the work tomorrow. May I say, and such a Nhyiraba P. Good morning. Good morning, Offa. Pacho Bokodie. Yami adome ho ya we didn't be akasa free. Ini ndi anyomi mi kasa free in seven blue skies. Sina me yenti wa no pay. Pacho Offa, Pacho penifo no omutie ye de. Omutie pa. Omutie de na mo be na mo betu. Omusi factory wa asase ne so say asase no mo pre ho a. Omusi factory wo so ma omo ankasa no mo nya adwuma wo ho. Uni rade ye adwuma. Won so ne Yankopon entina good morning. Iframe Josu. Mr. Evans Rempombo Kodie. Yami ada Roma na also Yami ado meti apa no pe me yenti osini. Bi se o hwehwe we ahwe pa na we ye pani na we ya bank. So obo hu modern do. Where I say Mr. Evans. Mi tia doctor Enquires wo. Ashima. Okay. Nhyirame na me ye business ko boko. 1984 ye de brofi tachiman e ko boko. E bro so ahun keke o. We se meso amempene he na danin tokwa. That day kro ba ko ye fre ho zabila nti se track ni dru ho na wo mo hwe se ye type way tracker load the work truck ni na na mo dija atum na mesre president mama lyrics ye bokunku se na nse ote ya ye na fo he ya ohin a oti ni ba bi na ebinuma boawura krom ho akwakoche ohin no e de handcuff agunesa kwawu he ya Oba hima mami abrewa anaju ne yakwakoche no na office krom ho fo no sorry mimi krom ye bo asafu ye ntina ho na o mechi ye hinko oti ase nti mesre president mama na notness e wo parliament enu na wo kan nothing extreme wo minim ba bi bebre sese ohia e wo ho edu da bi na wo hwe tv so a enkwale ko school kura no o mu ye fundi da form ne ye de tro na wo bi se hwanum na totu ma wo AK-47 no omunya wo he wo de wo na yen Ghana for no bebre ya dwin wo fom osikọ na kokuntokwa onu tinkra ha ne mbeko university ama da chi wo mu de abedi oman so na sabi wadwin no eye adwuma obi ko paase kokun a ka tie no se uncle friend ma no na wo meko senye sabi wadwin na eye adwuma soldier for ana mudi mu asem ko wo so na me soldier ni a wo ma won ni short kwa mekun atene because in kwan nyamienu yam penning for Nancy form o manu penning for no fine kan okure but ku na ma ekofi wo ye ho wa ko tna obi ekrom wo ya wo so wo na wo yo he what is that na say something here aka asem no nhira o si boku na aba onu na ye he bi ebiom o ma ye timo obi ya de ye mpanishe no wa hu ni eko o ma ye tumi efesi soldier for One Yankopon and Mr. Evans. Good morning, senior. Good morning, Professor. Medofu, we didn't be a free. Sister Maggie Pram. Sister Maggie Pram no pay me until. Me no work say me back boy 29 years. We so jeni e station e boko. Me no work say see a transfer no so won ye adwuma wo to mu for 3 months. Ye kan see ha me nso no na gugem. Yes, sremo penifo. Mo for mo nansi fom. Na ye mani ntimi nya adwuma na ma wo man no anu dis enimidas me da se pa good morning Offa wodi na bia kasa free me dofo becho be ma ya oni me kasa free Madina Zongo Baptist School da na che be ma ya Bismarck man bize nipa no body no ano pe me yenti o senior me yenti o Offa na ya wo kan say dia mo de date ya wo ekura de nge se me na nakura ne hu no if peti ma kwa fitete sa be du sa be ye kashi ya otimi nyai na so be di ni pa so krombo nti wo ngun kwa asase ana oh ma no ra fa no pe what ma ku fitete ye ti ja otimi nyai de bi ni peu oh afa nyame muntu aso amen bia be fine good morning hey John Kwashi tema senior puto ma ntio enya me samre di papa mo ya obo be ma da photo panel masa e be ya yire ho na e me yire ho sister no ko wo je hospital no e me yire ho papa na me se be ma mo no nyina se o wife awo ka no ko wo a masa ka no hu no jira ho enye be ma no be di na wo so ka no hu e bitu mo wo se ma New Town me bo hospital ni di senior nya botra utie nkoma ne de
Ye din komo afa boko entokwa na ekoso a na nsenya asa binim komo na ye di enti enko ho mesra oba bia ye ka no ko ho amaye. Okay, boko asem so meka bibi kakra fa. Masa ya ta ne mo no ekoso no. Say here we are, e manga na ekoso ne say only baby before e man bia to kwa be free oba no e free no. Enye ka na akwa o de check countries ne o de journalist check. Yo. E be free drop country ne say president no so sa de na no ma ye. E sa de a. E be ha den. Me da se pa. Good morning. Morning. Me da fo dinu bia ka say free. Ante magini. Ayo. Owo me yenti anopai. Yo, boko asem ne de e ya homete pa. Sabi ye nyina ye nipa baako. Mo ware mo ho. Enso ho ne e beye. Na onwo de ntokwasan aginam. E fa akoya hensam. Ye besere won. Ahensam entimentete wo manmu. Enti won fa ntoboase ne wodo. Enfa nsom won man no. Na man ni ntimi nyina na naso ntumpo. Said the minu abaako bekasa ese ne ba ewo ho a wo yeso jani oba yeso jani no okọ ho a wonso no gugem ye besra ban onto ne nansi ho bokun sam no nya ne o ate nti won hwe na se enso anu bi wo ho a won fa mana asomdue mra won watu agudam o won watu se ho papa no won di nstamone wo hunu ni nua wo hunu ne sa ne kanfo nti eso okuno adenti na ese ba ne sa Mama ntna ho ma hensam entete bomu. Na mo nka mom se praye baako. Na won fa mu o man no. Yo, woni nyame nya dwuma wa. Beda se woni nyankopon entra ante magi. Good morning. Good morning, Wafa. Kofi ma Shamon Damon City me yentiu. Wafa, are wo papa. Je kamia won santo kwa na ekoso obok. Aka yebinya president bi obebo obeka se wa obekum ewe bia o man sinima na se on pote maka ye can say development enye den embao so that is because I the only offer tanya nyemo be ning na be koso so ye vet committee say ye ko hwehwe tanya ning na ya sai den edisika e den etu amanfo cow because they very bad obekum wi a obese ye can say it's party we are now on minus side den etabo we mu takao abra nko we kro bebre wa amu deserve ye kan say nyama bebre o so na mi fa ba ko de bia mo ana edi sika e den e ko no so ti ase nti ye betre ye mampeni ene we ye kan say amu ke bi ewo mu say amu ma bo konsem etu ntwa ni nyame nyejuma wona nyame entna Kofi ma Ashamanda Mon City. Good morning. Yeah, good morning, sir. Oh, wo fa ya oteshi mpombo ko de nyame adomboko wo fa yenti ano pai opanyin bi na tu no nwom o se kukuru ni jaya keke ne bejai ohu ayi yen Ghana hana nkasa no na kwese politicians wodo ho akugura hinsem dodo enti saban we ba o se ya banaba we kwa o se se we kwa o se se enti sa ntokwa na de no asubetwa micro mountains ya ebi wo hosa asubetwa politicians mbonyi wo ho fi ahinsem na hiamfo na nkasa ntanase no won hyehyɛ won niama edamase so medas wo fa ya oteshi. Good morning. Nhyiraba West ni Otobo ni junction hoboko Unyago pardon. Wasi yenti wa no pay wasti. Nhyiraba on say ewi asina won won. Empani follow omuni mu do di for because I quite to say oh papa akofa maid amana betra mo nchen. No papa na dey awu won ni ho. Ani maid ni say yen fa japade ni nye dey ema no. Ba ne boko ra asam na ayo. By Ghana company for no omuni mo bi. But because of la montuma nti. Na omo no so mi bi so omo. Ajane be pani to mudi. Ajane pen e no mudi. Ya ne nka on ka won so me fa mi value fa na kola na yemfa dwumade ni fancy. Good morning. Morning. Wudi na bia kasa free. Me dofa ahoma ne mu nya ba kokora wo be posisi ho kakra ya mayen. MTM for do se bo amu yawe. Eya kakra. Eye sisi ade eye nti o. Na bokune 1 town na.
Kuro baako. Bɔko yɛ kuro baako, but nkuro nkuro ahodoɔ hyehyɛ ase. Ai bia wo de ba bɔko na nkasa yɛ kuro baako. O ka Patrasi saa Africa to be nkuma ni nko ka. Ana royal su ko se mo nja ka de na. Obo bra su kuro ni na. Se wo jaye. Ti se bɔko yɛ 1 town. 1 town no wo ha. Se ka ni pa agban mo from the military. That's it. I don't know how to announce. Let me talk over my way. I don't know what to cry. What to do? She said that for you now. I didn't know about them be I think Casa and Yaka. This warrior, yeah, she said the phone who can. And Kaya put Boka to do my baby. Now, what you want to be about Kobo? She wanted she go back. I don't know what to do or the whole Ghana. What do we do? The whole Ghana. You. That's no adwin today. Onka won so hon ade ba kwa ya ne se ye kwhye wo no ma bisa ho se se bia unua bi wo mu o fa bi ba etemu na se wote se yakwhye ho na ade edin no yentumi nhye nipa omani mra kura etia widi me wo fa sisi won ase. Good morning. Good morning, Nhyiraba. Oh, me wo fa si dola ya je Christian village achemota menti o. Family. The apostle Boko ni dey serious. Serious pa. Is we so je no kwa to se ko bo mo ban ha. Nyame ande mo mbe chi mo kwa ku. Anu edu. Nti we dey aban no hwe no ye dey fa. It's too much. Bye. Yen so ye da se pa bebe ye dre na frefo dwumade ni ye mfansi. Na wa wo frɛ no mesrɛ obre ne de adwuma ntini nya de ametumi afa biom na me ma breakdown ketua bi de afa bɔ kontɔkwa no ho ansɛm akɔso ne dɔso and emperifo de batu dwa sɛ wo hwehwe batu dwa na almost 300 fatalities nipa mu wu ye since 2021 almost 300 and mo kyerɛ me sɛ wo hwehwe ma 119 nipa godo mu wu ye from 2024 Ekopim 2025 nko afi ba kontem 119 nipa wu ye oboko ntokwam enti nipa omaka mmaja gu oboko no enya semwa hwe from 2021 to 2023 200 omu wu ye enti yensem pie kwaso a ade we ni ka no eye kana na so ye besere ipinifo mo ayen because yeni me be akopie ebi a kina na anya boko nko a na tretre me ba se sia na Bismarck emre mu na yensane out. DLFM. So bema binti joba bio, yana mi roba. Se bema dia se wumba, nemse na uni mnyo yembio, nyomi shawo. Nyomi shawo. Anope Nyankopon hira Ghana ma na me say DLFM 106.9 Jumadi sunku bi be dia da so anya me Nhyiraba Mother's Day promo ya me Nhyiraba Mother's Day say jumadi we no ya ma wakwanya ya ma wo ma me odo ba tiatefo asase so wa hwe wa bo ho ka menne esi wi yie no ana said the ohwe wo empo bi nya no kura mpo na wo nanso no ono na ahwe wa ma wanyira dum pempensu yi so your bank to dia this is the right time I say born abaso and the DLFM ebie prono de ato de ama Ubetumi atwere nsempa fa ma me ho ana fabra be kan de ama but in short one be omodia na summarize ne kama na fabra be kan kama de ama ebi a wona wontumi ntwere brofo tententen wontumi ntwere brofo sembia enti eno so ya ma wakwanya fa mobile phone ne kita wona say your smartphone kuto dia enye video na ni fe ne yehwehwe enye say iPhone ko a bia atumi record ho video ye ya wo de kan sam kakra fa ma me ho emma ne mro 60 seconds anasa sma ba ko emma ne mro na fa bra na wo a won sa ne betache yakoma ne bo be de pa no DLFM ebo abaso asade a won sa beka no enya sem wakura tane so on the 10th May 2026 we are seeing nyina and we are celebrating mothers. Mesra wada
Mama me mfiri mu. Twen sempa for mama ho. Na nyen kan ne kama. Ye bo mama abaso no. Na ye chewade aka ho. Ahoma betumi de wo video anasa message na fa so no. Betumi de afa SMS anasa WhatsApp. 0531 698 307 0531 698 307. You said to me the amount. 0531 698 307. Don't make this a year special opportunity to appreciate the most important woman in your life. Yeah, means Mother's Day. And you who free mukra. Now, mammy, yourself at say you to me, Bonabas. Make a Bismarck in China, I mean, and me to Bismarck. Yes, also a tiff worker. The Kakre can say, senior one caller by say, and they, as a more who be now, Pesse, Ubechi Fatima before more Bokuoso, now Mojain, and yes, simply for Momuni Mabako Semen, Omuni Nipa. I say, oh, I did DNA one. Now, Muntimi, any justice to that in any. Entimi enkoma nipa osefata so dia no mate entina sumdwemra na yeso yeso no me cosmate back your friend no Faustina abena ye boa okay ene na woda me fa konya we so enwe she Faustina abena ye boa yes oh no ho fe pa Faustina ho fe pa yeah me nhira na no so ate papa okay o ridiculous news oh wow na no ate papa e wo station ben owo bi ho baby oh okay that's fine dodo na so friend ahwede abena o ne oda ya che yes okay zanka me nyume to ase ma ene ye say so betimi ato ase enti ahwede abena ene ni birthday me fa kunya na me hwe happy birthday nyankopon onti nanim enchie no na say o ma nanim enyedu e wona tamfo so nti fosi happy birthday pa enko enfama na afi ukopi mo atimota me boss ba kusi mo ni tadwumade no ye fe no Dr. Yeboah Steven ukopi mo atimota has hearing clinic ho ono ye adwuma and they say ENT specialist nti ade fa so ne che say ade bia envanza wonti asem ne niam bia fa aso de Dr. Yeboah Steven has hearing clinic achimota so many tadwumadi nti anopai dog fantastic good morning enkoma mi wienso a mefro ne yedin komo dodo na ho nti wo fa nhyaba am yemfa dwumadi nsi meda se Bismarck man bize e na wo tene kasa na wo beboa ye man komo twehwe de beto proso no yetim de me batisi a DLFM. Yeah, I'm prayer who wakra. Tieni yepa. Ye wo peni no na obrempon o. Ye wo obrempon no peni tiase. Ye be yense ye wu ye nkoye. Na me wo fase ba wasawa GH e be hwe ye live what time akom the 2 BBC. Enya dia ubenya Henrita aye kuwa moaboten Henrita kuwa moaboten anapewa de baye ya mishira pa Esanse na Richard ahwe DJ Ghanaman Great Station DLFM manese de baye eye through Facebook Agnes obene wa de baye ya mishira pi emos labi osadu anapewa yangu ponchira o Yanza mwa fasi dola ya je waje ya de baye si great show ya da se pa dora And a permit was see a dear majesty your offer or said the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Yamfana Samoya Boss or Musaya Sana Penina. I mean, Ramuna, give us about Mr. I mean, Ramo, give us, I mean, Ramo. Bidima for back clinic, Lumba and Super, GHscratch.com, the Ofosu Plaza Hotels. You make out the Musaya Sana Penina. Yes, I go point Munina Cassia. No internet mu fanchire bibia moye no nyama kon fama mo sansra no pemi able producers DJ Zikibi technical producer Michael say
eboa ye esi mu kakra nkra Facebook no so sanse na DJ Omayon esiniama himself anso be boa ya no pe okitakita mi mu a wode anante a me be di dwumade ho kya me di amede so eye wo fa o sia de ode one fat Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedi ne bantwe bonana otafrija metremu ema me siniama himself Mr. Prince Charles Opin Ikwabena DJ Hitman Ikwabena boko de ya me chira opi enyu mi sine want me ka bia wa o wa fa mayira won sesem bye bye